Merry Christmas na yung Tricycle Jack. What? Duo tamlet. Show man. Duo klamalap. Assume tamdalen. Gainer. Sinadarsngen. Tagamdatangen. KD. Nakna staffel lap lang lash. Kulo. Kilobega service lan talik nadarsngen. Lamalap. Malingan wi komisingi. Ati ginis talik nadarsngen. Siya lasha kaywa. Nakna skolkat ki tagani lasha ki malutut ma ashim dash misingi. Carry on. Well, kulo malap. Tricycle. Shibanak yoki Merry Christmas. Nasum show man. Instanya. Kiknan kayo. Mitlas Seattle. Yoki ginagawa. Mitlas ko siya. Merry Christmas. Nasum kayo. Kat kulo kaksingin kat ke. Pelchelche, na shares phone siya taga na kepelching din taga ako line long cash mo lal kepelching Marita taga ke gospel lal meto sapta chefos singalan kos na galong makers meto chefos singalan kos na galong makers akala mima ngonil mokle isustelan Jesus ngonil mokle isustelan Jesus Man. The Spirit works. Jesus birth. Kadang siya kalmo ni masingan piang siya. Tayin we mat nagawa sulalap kaksigan kat kepelching. Kadang ka na ministry siya ma all the spirit nagka-conceive birth karala issues la married buta da yakis oswala one siya fan na din ka nga kadaliatan na taka pa kaya kuno kon met akalim ye la te issues siya la Jesus nga pa Pikin mo like Jesus. Nake doctrine si magat na mo Trinity. Triune God siya. God Papa, God Wen, God ngan madali. God Wen el naart na mit na. At kalim ke. El naart na mit tasak tel da galen lamad mit siya. Become fully man. Len somrela. Fin trak si makadelu esin na siya fella. In Moligatla. Baka may sang sing. Baka may sang sing mitlas Seattle, mitlas Texas, mitlas ko sana kayo may sum na maui na flight. Kif siya bang? Tagay susle Bethlehem. Emmanuel siya pa taga samsam kanyak kemariching. Katin niya lang kalang paktan yokwan God. That's just a part of Mashmaydaga El Molyak Galenaktol. Yok Shubakarin Galam Gala, issues slashing a yok na Pashbaman, but it is not the complete. It's just a part of the gospel, the great news. Taga Shibana Sumnike Genesis Tolus, Fashing and Migor, Fidel and Matanchingan. Patakatalye samsam kunna ke Aisha ekaya mer kuno konche ekaya Aisha singal che fosina ke ya tana melutu chimshenga ke gospel lan me to takadana ngon ka el makay na pa mokle utata yakshilal mering el makay na Kaya ka ya putralo period chingepe. Na kaya o iya si makatash kengin. Wana inshallah kel Abraham, Elisa, Eliezer, Ewell Isaac. Wana inshallah yak the type topology siya actually Abraham, Eliot, met cleanse up sila
Abraham ngan Eliezer el sabalan sumis mutangkiel Isaac kadali na mol magadash kam chingin na down payment chuta kadar in mol la fel ya tau sin do somna tuguneli susle elen mo kifin chakshina pangan down payment chingin tau ri singa da samtam kin na ke trial period chingin India na ke phone na yel ke chijel da misha sang mo la line mo la bet na ke wa fel ke makuluk lalos na when Eliezer met klein sapsilal Abraham ngan siya type na ke God el supayma God the Holy Spirit ke chisya sil som na kashaw tugun el la down payment chingan ngon kattako mengon kattako the third person of triune God marala married pitata yang el dagan no rani as many people na ke church na the body of Christ when church pa pride pa som neron crew skili pitch na kato si mataga na ke akfalet makadara ke shusla lang lem eli shusle Bethlehem pali ya time mangan Emmanuel singa na ke salmo lap si makadeta na ke me mashe fatakang katnta sano merat chak singa bride groom Jesus le shun church la patnta sano utak lan church singa patnta sano akan men faga ba kat tuwe Bethlehem mga na magatak ko na ke mafon singa pa nan from kinyaga Bethlehem is just part of the plan. It complete keme finchak sina ke Jesus Christ el enwaki el crucified el misha el pakpaki el molyak kelenak tolu el sipa flot na rin matamalututan gan ke lain angaul tukun lain angaul el fat na sin matsap ngan matkumsum ni gan Jerusalem ni kan ako mis may sangsing ba siya ka Holy Spirit pakat luti ke week na phone singa topic na phone siya week singa the Holy Spirit ngan matal na ngan matal si marala Mary el conceive nga pakatin na naman siya para ka church member leo para ka munun Christ na munun Christ pa church pa pride lan Christ groom pride e ocean siepel pa e ushe saan na kato si mga kuminan sa ke proy si lasingin fakulon sinkan tamang e ngali mo kapan na si tamlay si buyak nga e for saan na kato nga tinam tasman niya kepeling merat nga e for kumne mana yok pang e for ti sam kinyak mang naro mishing alle pos fashionlik ars misconception ke mashing pitralo period na ke oye si makat die ngon el su pride ngin na ke church ngin na ke groom leta ka usla pride law pang mas mga demo taga utak taliki Kaslan got in the first place Kaslan got to go ke leng sa si nga isla mapaye si may nanditiyak kat kaya babal matal ke kaskusay wanan mo tinasmon masing şütleş monnya babalosh monmo chishe lang church na webena mukulche na lang she mutankela wana chishe lang church as a matter of fact chishe sang mo la nation church na ipapena it's the same concept same me o yeshi fan na ma usiengan pa in me
inusian kanikin mol so na si kum pataka ke ngon kat mai ilya krela married putate yangan takana si kum shenge tana every person enan si be mol yak ka isusta ke ngon ka defan ka si be na flo ne ka kardan na fide mi she spirit lan mat na ke mo isusta na ke fela sing spirit lan mat na ke mo isusta na mi she ra ka tin na ngon ka in ta ka ak mol yak ya people can regenerate therefore min kat mi she ka den na mol la ci je svena la kalme chontri sonta sapta to fostoli na el mekor na rekta tar imagine down payment chengen rekta 1000 luo som la in ta go she machi mata ka ke church ne shaka da ka ka te ya inan na ke picture chengen an na shesh ka da ka te ya ke tukun ka trade la me merit nam chengen we historical we literary context ma utaga shil tamil triskal tagajin shil bana flok ta sam kun o ye shi mga kishen che kun nem shen la wana wangan la kya lam shi wana wangan la kastan kat mind ka akes makinya kat ke pitchen lap ne am ta video ka nga efo pa mat nga de shamon petrol period chinga na ke chi sta ka usla bright la la shiepel kadin lang che church kadin lang chim tan kya wana chi lang che church shikta shmonyara mashi kya kingina kranga takadana when ka chumli kya ko God first of all shares up kat tena mutana ke 1902 lane siya project siya akat taka ikalla 1992 ke 2002 te east la section aklo ke temple katsumni ki mapayalan God katsumni ki naro kaya kung mas mo siya nge kakshakin God kaya wen natal da ka isuste Bethlehem we cannot stop there kadina tala kadina sana utak yaksing if inga tina pitchela utak yaksing ten para kusaan na misyu daga insi pa kes makin ka tin flot na kemalan God isuste kaya ngan God nga fat na ba if ingo isuste kaya ngan God kung teka in fact tatakin kumalle sin siyang in sin God inalak metalya makataro kadet fast sa wo wanain metli ashma katalyam Earth matal shi na ke makataro makat fact na ke maulat na ke oyelat kadet fact wanan ke kalaklak fulang mamin kadet lien na ke superpraxilal Jesus Christ fin chakshina na para alle wo ka dinak fala Jesus ta jinga ta kadin ne kayo chimata ka fin chakshina na ke lang shi ka ultima lesson na shi fela na fon shi ta ka ke ling mata son tolu foshingalon ko shakal miang ta ka de lang shi fela oinge ta le shi wen shi fanna isus la natal ta el chala lad fungel fatia dole of a small mapat kif shi bang ngasum wala len kenard KD somna ge Westside Chapel phone dalero all you ke all me gosta phone nel na mitngan take choir singan take stage speaker singan ta kamtak someone Genesis ni ke Revelation elam tak Genesis ta kanike me puklal me numbers el tui na unso ko wena el chipam ta ke pukkan som na ni in full one el chipatui unso ko wena som ni fakya tu unso ko wena kal chamon malan kat wina on ngan fash inakalimela masayal dagan moligatla Emmanuel iltaka seek us he came to seek to save the lost bang kif sing it's really not about all the lights it's not about kif shima kat papalishe ke when che fanna natal in modi katali ki makuluklas pa focal point ke
issues na sa lam nga. We don't stop in Bethlehem. Kataka na ako na nagame utak siya. Utak siya nga ito. Wang matatalay siya niya. Tayin pangan mas manak katingin na kasi kadina ako lang nagya. Ako lang si fan na pa ito katana. Mary el pitadya kaya kat Holy Spirit. Pangan pen kat Holy Spirit pa na akmulya spiritual as mamisya. Eke karta na fiden. Na vingat dito na wangan kaslan God, wangan kalim, wangan katina mo kayang siya na kaya mana shafla siya nga. Wangan nuti ore kaya kaslan God. Kalim siya nga tapaus kata. Manifo, siya nga sapan may kasostong ultolo nga siya ba nakalimuan ni. Itak na sa sinakluo siya ka temple. Lomnuk kaya, temple al Solomon na, temple al Zerubbabel, temple al Erata, misyeng kat pa temple. Akli may kos siya pang, temple tolu aspeket siya. Rala, temple al kos na fal na pasan pram kya pwepolo. Temple siya ito ka pa. Ito ka pa kaya 7 years of tribulation. Temple siya lale sigil mali kaya sigil langaw. Nika ang alal ko siya. Ito ka kaya Millennium Kingdom. Temple siya asin ka raw ni misyeng. Akalamia eternal masingan. Pakatin mo takya. Kat papa, kat mwen. Ingin na, sabaya me, kat Holy Spirit len shuk, rani matankiel, pride of the head of the church, pakrum, pa Jesus Christ. Siya, papa, tamala, sapay matari, usya taon payment chain, molikatla, pa fot singa readingin na. Molikatla. Pangakakshaklasyo. Te shusta siya makayin na. Agataga na kaya. Ministry lang na kaya crucifixion, dead, burial, resurrection. Lala. Na kaya ascension. The complete package. Pa gospel siya. Pa good news siya. Apel siya kaditala itakla sites ng saptan mga first ng ultolo. Akalam niya nga. Katlan mishla. Len siya na matalye ko wos. Iman na kayo. Akarangan manuwas, nankawas, and manuwas, no fun, tayo wangan mata kaya lem Jesus Christ il taka. Pake, fosingan bangan. Nakataka si banalian na kaya spirit, soul, body siya. Spirit, soul, body siya. Soul siya itakla. Section, temple algos mga wet piya outline kaya section tolu pa kaya outer court siya na building siya itself are section do kaya holy of holy and the most holy of holy itakla holy of holy siya. In other words, our soul has been taken away. Nang effect na pa 1902 project laying mata siya utak kaya ngaman ka. Lain sa siya katurat makinam siya nga itakla section siya nga nara. Timalan ka. Sikili ako maurik ka Genesis nga Revelation nga may kusada ka isla section nga kluo siya. Mana ilya siya bagat patatyang na kaya nga. Itakla. If I itakla, when ngalalag fung yung strategically siya tanid pa ngay nesta kadin ntakikalam siya. Kung saan nga ministry ars mo siya kadin flot na kaya. Kalim. Kasmulan ka. Na kasmulan ka ars yours mo kusaya ifo makin 1902 project. Laying mata siya pa siya. Ifo John 3:16. John sisakluk. Luto mo dito ulo. Fasingalan ko singalit ko. Sisakluk. Luto mo dito ulo. Fasingalan ko singalit ko sa kalamyang. Bible na kayo wau ka kaya nganlan ka. Yakshipain me. Luti. Inkai. Inaksiwas siya. Inakataya maswaswas. Na sinmayt. Tamitlan ka. Insiwas na ako na. Fal na kayo. Magwana kayo. Luto mo dito ulo. Fasingalan ko singalit ko sa pangan. All scripture is given by inspiration of God. And it is profitable for doctrines, for reproof, for correction, and for instructions of righteousness.
So for a man of God to be ready for every good work. Mga itatla. Kung fingong dali ako makadash ka nga, wan lutiyak ke kasnan God. Wan lututaga ke. Wan kaya korek. Wan aksuwasya korek. Kung na mana ilya si makadash ka nga. Kada sa man fashion mo tuli la, wan normal mga. Man pangaw malal shetan. Shetan or malal shetan. Ito ka na steal, kill, and destroy mo kayo. At siya ito ka na usay mo. Abundant life. Inan kaya proylar sa insi pa kes makanyagat lakat fototo le kadinan float na kaya kung kat men Jesus mo kaya na paganala complete mo lakom. Na isus na kaya ngan kat singa kaya ta kaya we patrol period chimata kaya ke force singa kadin ta kata na epang pangil Jesus men for eldagan esta makuluklan met fel na kayo John 3:16 na silo sila lal fungel fatte tala faish mon mapatpa pangakif singa. Na vingom taga furok mangan na gao yeshaya. Be careful. Be careful. Nak menas. Kadi spell singa nalle kaksakin kat ke proyo. Tikun proyo singa daw sila orator simet orator shaflalan mit kusay critical check. Dan taga usi samsamin acknowledgement na kay walar chok na nasin God na usiya historical we literary context na kay meto sapta siya. Namnas kat proy papa may sang siya kung aki metigi kung ralang ka sa fel. May kumitatari shikyaklan fall of man eke Genesis tolu. Wawan masasya yung kung omniscient kumita man ako. Akum niya petari from the very beginning. Na kada sumniki mapayalong. Kada sumniki kif siya mga kumusya ke wan na tung. Man kadesh la section na klu ke temple siya mga kumusya. Hala kalim ke kasmolo. En siya mga kum usya furnishing tolu. Na ke bread. Na ke light. Na ke makeng. Itak tagay wa. Man kadesh la. Kat sifena mo. Payesh kadeshla. Na pangla siya tena sasya na siya. Mun kumitatar. Ta pangla siya kading kaksakin ko. Masimit ka wan na ito. Aklu nakikusahan na ministry. Makum tulo ko nagkabel siya nga tayo siyan message may kek lang eh. Kading taga akas makinyamat nakaiwalas ko siya. Kaya pakotin yoklom na siya. When na tum Jesus Christ daga misya molyak som na nga siya, then usye perklitsi may daga usye. When na kalamya mo, we travel period ching, wangan, may mataral Mary siya yan, kat the Holy Spirit, makina pa usye mol ching. Nanapnas na siya, papa, akatiya na siya. O yes, you can nala kalam kela. The only way we can enter the kingdom of God is through God the Holy Spirit. Jesus unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. Naratavong na nalap makatsumnigi kong kapel na lilis siya. Kung siya kalam siya ngayon 1902 nakikasmol mo, manikin life katsumnigi, tapang akwak ma, uta ka kapel siya nga kalam kaya ngayon ay nakarin flok na kinap nas we got papa. Kif siya bang? Kung siya ba flok ng noral Jesus Christ. Kadesel, kad esla kaslom, kadesla kalam. Kadesla masima, siya laki mo, making na siyong. Kaya daga misya fin shakshina. Wana rom siya liyo for siya kalim. Kishbin langkalang lom. Kepakotin lom, kadin offer up our bodies as a living sacrifice. Holy and pleasing to you. Katena for a long time. Okay, swing katli kas mo lo make a Genesis nick a Revelation artrim nenche. Kumrela penain faka klasya kum. Meke na lo. Chata ka shampram. Kum shampram na jel pite la kalim make kas mo lo. Kum te paten da ko.
kelo mo pa kun na kay wine full age mo mapatachima kataga akflatikum lain mo siya niya. In fact, wala na long kaya wala na tumishuste Bethlehem. Napnas kashigat kadin de tuwe Bethlehem kadin tagal yung phone siya mamulyak siya likimi siya kadin nila kumakagat lang na kayo siya ishuste kang online god na kaya utak yak siya mataga kaya siya teskon sapta akos foshingal dolin kaya singal alkos kaya siya korin sapta singal me kos foslam ngal na kaya lam ngal akos son tolu siya stakluk son singal akos foshingal kaya tolu kat kulong malap na siyang papa. Glory, mana kayo wine sort na room kapal siya ngayon, kaksakin gumla, we deserve to go to the lake of fire, the kishmin pakten yoklom, kum siya ba, kesta pal siya ngayon, nakas makinyikat. Nangon no magay na, para Mary conceive. Bukul damal Joseph, eldagan fulfill royal lines kumamsang na sila David. Pachi sila lakfon nila, karit malankat the Holy Spirit. In Galim na Jesus is fully God and fully human through Mary. Wang and siya wanail, eldagan kasaume, in mola la fella siyang na kayo. Naar kakchak laske belchinge kada kufna nain akata yeshui lalap na ke lalian lang chikawulum na shishkai shi baba kon pulo na malla ya manas kat proga mit kollash na kay wake len akfla chilaske shustalan lem kadin kalem kella evingat matana Bethlehem dina tagana ke resurrection siya ngayon rela complete work siya matagaroon when na doom kat matake mga kikiyap siya nagat proya might call last na kayo what church we might call ka show lap show we government officials last na kayo kading kalim gala bakit ang yoklong mo mesya na siya na sin oratory siya may da shafla kitamlal triskal nage ako lang nagitagalan na ni met patla paina nakshwashyak le nyena ke kas mol makumeshe ke 1902 na ke kas tena mol maduta ke 1992 ke 2002 ini tatteliki completely iki matlas kusai akadin float ke 1902 project pa orator slash kumeshe na shish ako lang nakitakalan le ni met patla o yeshi fan nakadin float na ro wana gatiel kya sosaya ekonek masaplan Moses siba flocken mitla nakya e kanaus la kwak nakkewalan ang kuluk siya ay nagadin na finan ko sa miseng ma nakkewa kanana la kadin flock na room ingin na kewan na tu ingin na may ketla ngan proy kun kung niya siyak ngay tanapay la kung liit tanapay insyak la kat sumligi kong baka kat fotodo la keshpe nakwak ma aki siya ina ng kanal nilangin raproya pa na manasikas na insyan nagayaw mo't kulas na tay ni kek la ilo sinte shin kem huay na siya inwang siyang las kadin flok na room akadin tala kumkat mong fishes matay kumkat lang siya katin siya ba float na nakikif of life matagal kaya when na doom Jesus Christ mo kayo papa na nas wikat kailan siya siya na siya mapayalong mo kayo na siwas long payang walong siya na siya kadin liye faithfulness lom na kaya walay lalong throughout or malom walay lalong oyalom na kayo papa siya ba na siya siya akyok na siya kasi kadin na tanap pa yung kanikin langos kong taga kaya wan siya fan ng tum Jesus amay taga kaya
gospel al meto sapta che fosing al ko tinga long me ko kas mong long in si betaga kai ka kai shi ta ka din mata na ke mapai long ka din de kai fela shinga wana chi chi la kalimye fela shinga shinga ko men fela shinga shinga met as Christians as followers of Jesus bang o yesu mai na ka noshke when fela shinga uncotly ka true ka ching ko me mana ka wa proige church na kay wa universal local church throughout the world tagadin remain Christian remain persevere get promote ka proclaim gospel sing to the ends of the world when a great commission chi magumesin na shir ke meto sapta long lag go fosing lag go sing along kadin go and make disciples of all nations we masap si mayoki mit kadin matake kadin lang si kumimit kin cheshke wa kin nashke wa ganan kashke wa kadin lang si matalang na shwa na katlang si katchifen at kulo malap na si baba proy kakshin gum genen Jesus si matlang lash kat proy amen amen Merry Christmas kulo malap ke prolan mat na kaywa wana kadakal mi kada flock na neral orator si fan lash finan ko sayang Triskal check lang taga fashionament na ke historical military context nam chengya kulo malap Kadin dipsela ka testament. Hillson Vasakin wala na langka Mislena finfela Lampashenon wala na lembe Onman lubufen Hillson Vasakin wala na langka Mislena finfela na finfela One mandi one Sabanan we one akwemyere Mamisaya iltakaesi misle wona fe Ilwen kula kakule na bebe ma bebe When she fawena we one Sabanan we one akwemyere Mamisaya iltakaesi misle wona fe Ilwen kula kakule na bebe ma bebe When she fawena we one Sabanan we one akwemyere Mamisaya iltakaesi misle wona fe Ilwen kula kakule na bebe ma bebe When she fawena we one Sabanan we one akwemyere Mamisaya iltakaesi misle wona fe Ilwen kula kakule na bebe ma bebe When she Well, kulo malap. Man we met we asan kaywa. In kaksikin kat kulo malap ki Royal Damla Liban. Kulo malap ki kasi ni kes na yok mata ka kimalutut misingi. Merry Christmas na siwas na kaywa. May sanglas na siwas misingi ba kataga kengi. Ako lang na kita kalan lem nikmit patle. Ewangan siya nga kumin kain 4 tayo for misingi. Ewangan siya nga kumin kain utaki ito misingi. Celebrate mo kayo na isus na lang lema.
natako fale katman ganla masima yokshipe kadin matana yurun Jesus Christ nage molala singe inakilin na pairs ben lang silal na siya apa na ngarang awal tam lipan tako kilitu singe inak fashi masima kat tako taun trapo inga nakkalemila magadak fashi atie meliasi molelasi pagataskenge kumfina ako kuminwi akfalet ye Christmas misinge akum shoy som na ke kumdana kalem ke kumfin somin wi akfalet ye Christmas misinge ananaklo man guluk kumsafal kuminwi kumfin esom wi akfalet ye Christmas misinge manan daliyak kummisaut la wen gulo singe tako in moliala kom el chipchipin saksinge awon gosh awya niki autolu ngako min matayang la life gas sige lipshiyan gaslan god inusi mo na si kom mano besi el inconvenient let alone ge machiwiyash kita kain akalem na sisla katmata in sel nga si kiyangal dolu somla nagatsivenangat maligat musingi how can we reverse that kade finpanga ngamsin kitni namisya kitni laka nga reverse ya fakya nga throw in the towel nga give up kangam ta sawo si mo dan ka uy kasi pa ako matom o kaslan gat ka tu ko if what the rekmakun ana kilakalim yung tamalipan nila kalim yung malutut si matagan sam kaya angle siya kadali na ke betrothal na ke oya siya ma edel takeni Lucien yesi nalim siya luo edel de tuani mata kung finalikiye si nuknuk farfara en si madalan kaya kumti kan liyo lole. Kumti liyak tan siya. Na kumit lali na kela. Nga kung finte kalem kita kay susta silang lem nga in kapseng na kaya matamalipan nila kasaman nga Nga itang liya na kaya syukyan matayan sikyan talik siya nga. Isaac nga. Nga kung finte wala connection nga. Na kumangat ang liya na matsupo ma meratikat lang el talilawit. Dahil tinata ko akatayak uya mga nasis. Dahil aluikat na nakadinsang molin matrimony siya nga nasilos faka dahil te uya mga nasis. Naki-counseling ma. Mayan kat finaloang nakimalututsim siya nga na Kataloang naki maulan tayo klasya. Tena ene na inilya, mana ingan si yuring katpang. Kat finita na pa samsam singe, katat titafan ngat masay. Katalang siya wuwoke, matayan si kamukul siya. Spouse si mauta ka na siya. Manpel si na makatata ko, kading kanaw sa covenant silat na singkat nga na curse yan fish. Curse nga ukweot na ukwema molin siyan yan lasya. Na pa nga raki, katata ka na kaya tolu am tan siya nga. Ingin ang awiya, ang wankos. Ola tamal liban mata. Inwipe proy. Mayan, katliyak na paila. Anang microwave yakin na merat lash nga. Covenant na yok sisingkat. Kadaliyak kisamsam nga. Mata ka kimalutut nga. Pangay mainin na saman yak kilan in Christmas. Men pesi na maitari mas nga. Totola siya as. Aknas na siya urek. Torkas ka siya urek. Ask na masisikyak.
Agatamay ta so model akflat ki Jesus. Adal shoy katay sa parle. Masilan kat ni mana malalay ngan si. Aba nga kaksigin kat ki eluskat mi umisingi katin kanda ka samsam ki malutut singi ya. Kita malalipan na ka samsam kanda ki si testonikal mi kor faslong tolu singi. Mana yok si pesi pang. Nangitla liyan in the last 42 years. Initak lamasi nga ligikat. Kumli nga si fe nga kaskasak. Mayen nga palak kayo kin maula ka. Takani kiyan si mga asyun na ki elk laka peng. Nara masingi ki inkitin pel na mamangim revelation nga takana si ka. Ang rikma kaan manifestation nga rikma. Nga kan liya ka siya ulak si fe na kan di ki munuk. Kitni si mate rikma banga samram kengi. Ngit la sila pakumul si mas nga misya. Napana nga ingan lagin taka lutu sil dam lalipan ki mange. Taka ni pray ki mange. Inkan liye oye mausi ungaye na sisnge. Wagin le masaya yokshi pena sikingena. Faka kikastan gatsinge el moliale ingena ngataka in shaman. Finash masi is in the way falok na rin Jesus Christ. Wangin en siya kung naktop na ki Elia magmaskaya. Kung finne maslen fon siya misingi fanos la masnge, masi mayokship falok. Gasas na rin lem Jesus Christ. Naragadat ka samang ki accounting ki meto. Kikata ka samang ki gospel, kat samang ki good news ba samang ki ngi. Nashkingat lali 400 years metli ki gospel singi. Kadil sang, kata ka samang ki il sang na sin met palang kana siya los ki palant pel a specific task. Specific time. Elosin kanta ka rela makunelo sa palalalos kanin mange. Nara si mga kuminta ka kaya pa kaya ka samang ki gospel siya ngaya. El siya naliki ki Paul el siya na siya matrom kana kilata ngaya. Chantra ngaya siya na makachamram kaya ngaya. Napana nga ngatlali ye ang fukusomla. Inkanta ka me Kachamram kundaki wangin lamit palace beshamsham. More than 400 years have passed since the Old Testament prophecies. The faithful Jews fin fell on the phone na luktolus ngal me ko chakalim yebela. Fell sa no misaya singe. Na under the inspiration ki ngan matal metol matawek sim na sin ma-choose. Shkeliawin makat ashki precision ki malan katang Genesis kadita kimtan si if. Ikeklan pa palabangan ki Old Testament. Kumikestan ki New Testament ata matayin si pa pasamanyak eta ka pekeng. Pam samsam ko na Mary. Na siyayan pa na Mary kumeliak matayin limekos, palain kit siya sa takang matayin pa na kes limekos. Pangalan sa kuma, Davidic reign at the kakya. Na pwede nga ra, kikata ka samsam ki makit siya sa Holy Spirit, ngan matayin siya inspiration kaya, pakol in the ka, in waya ki descendants la David nge. Siya ay siya singal siya fasinagal meko siya taka versmon la. David who would reign forever. Kataka siya mani kaya. Pasaloso ko taka kaya. Nara, yang fuko ki malakay oleng mata kauli ilbang may pala siya flash Malakay kaliya ki wangin met kat papel si besang pala na si. Na yang fuku si bang 400 years of period of silence.
Na kung finli pa bal dumanda na asya si blank in maston oleng mat oleng sasya. Na pangiryak mo kakumitalas misaya siya tako. Na pa meton da ki gospel lalain orela link siya ke Old Testament. Na elda ka orela reference lalain ko na fin pa years na tin siya. Kumitagel meto la meto el mitakmasi. Accountancy. As ledger sheet nga asset liability. Narok meli sim sila meto ngita nain sham na kiaden me report ki accounting. Para kumeli anain cause and effect. Kanain debit credit. Insewo lo siya sakyata bingaan the doctrine sham alalos. Insewo lo siya akiwo yemeta tapang pangelos talik na tingan. Pange aden simlalo. Na kung da greedy genesis ako meli kainin taxia uta ko peke. O kung meriti meto, puksimit peke ulang sasya, lakshaw na si basang gaslangan. Inkonek na po ilan din siya Jesus. Nara meto alta ko, siya na sin mo choose ngayon. Alta ko kilain lal Joseph. Puna kay Luke, alta ko kilain lal Mary. Na panang rata ko na si kum ka din dila. Gospel siya nga mata ko na si kum ka din itola. Ilte oya na ki Paul el-Sham na ki siya tumuti na sin. May tefusis ka, may to yeman. A gospel siya alta ko. Ilta ko in akataye presenting Jesus Christ. Faka ki Jesus Christ. Siya ilo, melarela, and asin siya. Aklo, metal da ko, then a comprehensive biography sila nga the artpit siya si Mike Sholel and asin choose nga el da ko mayen choose nga ital ngit na kitoko siya. Kanin mga pataka na kayo. Na panang arrangement ke sham lal nga pa elta ko sham kun na. The masima inta ko na si kuma pa structure ke meto siya nga el de accident siya. Ala na kaya to, el intentional. Elta ko in usye pitsa na kaya sila sa Jesus Christ siya nga na si kuminita ke. Na panang eto ko nga kumelinod la kasi gospel nga taga shamanal, John taga shamanal, Lugal taga shamanal, Metal taga shamanal, takita ka lang metal, may sovereign king siya. Na pa metal taga in, lekshinina, likiye, nag-sovereign king siya nga na para, line sa kung falokon lang ki, fasimit nga, kumalita na, takla taga na, reference na King David. Na kumelita na sibe model kumelia kaya pa for sibe na imit nga elda kaya line lal Ephraim nara metal trace lineage lal Jesus son na kel Ephraim katat ka na liyak la me taxi lorela pe aski malutu chinga ala kya to damli pandet ka pe shomon kun na ina asla kun me singalakos generation peltolu siya ba etakas manyak kaya. Matawag ke generation siya kaya prema from genge. Fala ni King David, generation siya lakos pangan. Na King David, fala ni ke Babylon, kumaliyak ta na generation siya lakos pangan. Na sulpe Babylon ke del tifokla ni ke Messiah generation siya lit ko akos pe pange. Na pange arrangement siya metal rela ke taksyaw siya laksaw nak siya folokla na nakale mi yok na ilkin ale manekle ke King David. May pange masima an yurun may choose nga. Narakat finli na ke fos siya ni singalit kos.
metliki malutut simisingenge kadaliak tana lakshanak silal metonge fassinige singalit kosh el ailaitie mama yokshipe ke tokoshasi masamsam kunyak na met masela rakyan pa kung filvlok lani ke Luo Samuels saptait kosh na Ephraim singan pa ke kanaki misaya singin na keo na leta ko ke ulela masikyak na sil Ephraim ke kadilang male na pas fute talik na tunge na kumsom na ke chana si singa Luo pangan tayo si mapapa Ephraim ilta ka na ke petya na sin machuza na Isaac ilta ka insingan na Sarah ilta ka Isaac ilta ka na pata ka shamonyak na ke supernatural perchi makatanda shamon ke fitelan matayan si ora elpitataya kanman pa kingan matal na kira ngata ka shamon na ke tak ke matayan anayin asna oya kesma me shamonyak ke sikat shamram genge kader shamram ta na line sa kungil fulokyak na kel Rhea na kel Tamar na kel Bathsheba dan nga kayawa sakluk Ruth mga katamtayan ma samsam kunyak kayo nara ensi mga takanak sa fila kayo pa kataliyak ta na saflayan taks kung Mariel ta ka ke na patakanak sa fiyak mo Mary will give birth to a son and you are to name him Jesus. El patakain mula lamay taligi makulikwalo sa. Kamlulipan na takay nakataya ki mga kewa. Ka en si mataka na si kumapala. Wengen si makatapay takan la akiya efa takan. Manaksafi masingan na ki samsam last na ki si testoni ka Legos fastong pollution ngayon. Masing alana eastanan met eas emotional conflict lak. Patala ke masing toy ke yang alation niya. The wengen masima ngakum kay nara pinjanik lakom may sangay kala mapay siwaslan gata. Masima siwas pay na siwas pay nitok mapatat. Lafa ka emotional connection lom na ke masima kumbala ke si mamawangan laliki section jingan ke soul jingan idakleo pa wangan la imagination lakom critical thinking jingan wangan pangan si mana yok mataka ke furniture me tau tome ke nanaknalan mo ito makati laki ke layout lal ke temple apan ang mga tako na shish ka din tako academy la lame nanaklan mo ito ke virgin perchilan Jesus ngayon lame nanaklan emotional connection ng gimampala ke in the last 42 years sil nga sikat matake maki masimay teklaligi pa nata siyang na finmet kolla sa te kalla masing tenikun pang may katakalim ye reluctance na ke arrogance na ke insifulet insom connect lina pa ye in connect rela fact check la ke in ganak sila mayen siya ke mulan mat ngepan po kung as leaders pangan yok si paye kilo malam singkat siya flyer kade akflati ko usma takanin mo but kan basta kya katayo kay wasa kayo mataka naklas tiya comments lo usan kulo ba malap ke kay si comments lo us makuus personal is a po na shish ke may messenger la siya mashi was spoilan kata wangan tulukun niya katte takanan siya Keshipen influence lan met ta kumata na yok silash ke met lasha kat mole bakat takain ta fula masing
met we are in maulepe komaso yake mauloma masima tafong le reverse ye loma lam singkat pangliban take us from there. كلهم ملاب تمل تشكل كلهم ملاب ك historical we literary context ما مشينgan كلهم ملاب ك أصلا نك وانا كبالشينا شبه كالوني Merry Christmas نشين نك والاش God bless you and your family. كده وشي مريضة ريت لا برويلا كنا قد فاشنا أنا قد أكلم ينعه 1902 translation بعد ممكن تكون نماشيما tres culture kel kuna butlo toli la nam shengel daga kate inina shete sung saptan me first long tol rogade matana ke malan gata mol chi part from kunne eldagan moli kat lakayo. Now with that being said, amnas bangan si feo si bakalam ye ngon el mokle shustalan Jesus. The Spirit works in Jesus' birth. The Spirit works in Jesus' birth. Meto siye for singalal gos nagalon megos. Meto siye for singalal gos nagalon megos. Was liye lal someone me descendant lal Jesus ya pataga immediately precede me 18 like 25. Full singalagos, full singalagos, full singalagos. Nangayon nagtatagal na kaya masima aqua gitari ke Emmanuel si masam from kunyak kaya Isaiah katatagal na pang pa sam from kunyak na nas katagal na riti agat fast na mit na ving ko wasli en lang kas ko sa en ten kas merge we in academia King Chem version si patagal kyangan na masing directed tagal kaya walang sasya. Ano ginapos kan liya masingan? New Testament magkaya na pa kaya walang sasya masingan, walang singa, Mary Kay English na pa sourcingan patagal kyangan, Mary Kay English na kusay kyan, kusay English, sakto, kusay English, kusay singan taga weapon na papal singa. Papal matal kusay. Naro ngar makin na masingan in academia si was lapangan sourcingan. Taga na cash English pen na ke masingan pangasang anten yan in Galan. Na aro fosimit apangan ay Jesus lang Jesus Christ oing ke Mary nina kiel ke Mary nina kiel Joseph eldal akani metigel dal tagani elos konak la el putata kengon matal achi bariti napnas ay shusta lan Jesus Christ oinge ke Mary nina kiel Joseph eldal akani metigel dal tagani elos konalak el la putata kengan matal. Fosingalia. Joseph mukul tamal shashia machuwas LTL langshel malan lanalak el nan kamo el likilya wakanla. Malan lanalak el nan kamo el likilya wakanla. Foslongol. Akel nan ka kemainge liye shielu puvan nan lem shikmena shel in shie meme efak. Joseph komwen nadal David nikom siyang initial Mary kiom tama on initial malan ngan matal. Longol shie. Elfa oswala shie wen efa pang el Jesus
Tapayinge el shefa molela metla liki makuluk lalus. Emainge ema inge nakaewa orektari tam may akpaye lem may akpaye malem el fak ke metpala. Fakan lie matayin shishatia ita met el fapitata efa oswala shiwen elos fa pang el Emmanuel ma tafa langas kat yoros long lagos social te kakakliki mutulal era wen alipuven lan lem sapken nashel el is matankiel el tie etal neke el oswala shiwen el pang el Jesus pangen marichingan ngasipan na flon manike foshime tangan taga display pe tangan taga na usik tashik mansang usipe background chimo taga tari na shesh kating kalim ke with that metiki background chingan namnas wiya kataga na proide sang klonchin kat ke marichingan kat proy papa kat long cash mo long akwa gitari managayo met palo makalemia la shie furchin la putade kangon lo in akfashla managayo madaga ke ole la long ke when na tum Jesus Christ eldaga laman maito in somna fin chakshine in esla makuluk na gawa fin fellowship akong promise na silos na kayo siya lalalfung kalmean ba issues la kaya ngon si penam akong or makun insang pitata lal Mary siya to kaya the third person of triune God kat the Holy Spirit ragat kakchagun kong kaya managawa papa usyot glory na siyong na manaspain kat katingal kalam kaya men apay kalmin issues la kaya ngon siya the only way we can worship you is in spirit and truth. Amen. Well, katkulo malap ke kas mo matagain si bakas makinyagat ke inkanikin mo sing. Agatliye si fasya alla kalam. Alla kalam si fasya na ke me la ngon singa pangay ministry na chef la si mataga katliye na ke or malan ngon. Elda ka orela Mary el Pitatayak. In ushe o yeshima akalamimo fully God, fully human. Mary associate. Associate vil the gain ushe akfonyela mashima kachiven alfat na shil David. Through you, David, tokshalo me on na tuk mapat. Pang Emmanuel singer, pang conceived by the Holy Spirit singer, pang mashimataga fonla. Katitola Mary Pitatayak. Elos wala Jesus Bethlehem. When the machine hakalim. Tagarin tagalien again, me. Oh yes, mashik yang man. This is how the birth of Jesus Christ came about. Pang o yan isusya sila Jesus nga. Sentence ko nga usye introduce a narrative siya nga birth siya nga isusya siya nga. May siya nga someone yok define divinity lang isusya lang lang. Hindi akalamiat la temat mo ito rela. Pangamasing tekain matagal ke may fellow. Matagal ke kat the Holy Spirit. Kapasang na ke may fellow siya pa Mary. Inusye human
side of Jesus Christ. Divine appointment bang. Nakadali nag-force to na ay siya mali mang. Di masasi si Basham from kanyang. Makwa gitar. Na vingat som na make kata kana ike pena pwapala ikakata na matayin siya fitasingan. Genesis 3:15. Katindi na paila. Wangan magkanta ka. Me proclaim mo Jesus pa Mars, Jesus si fan. El pa isus ta siya Mary keshpen ngon God. Rala Mary pitatiya. Takain ka siya ume. May sang siya. Tamitigat fat na may ito. Nala yok siya ba kaning kalam kaya me? O yes, ma Mary. Akalam mo, matayin siya ang place na merit na siya Joseph siya. Kating kalam kaya in biblical times, kapel siya source ngayon siya ka, kadindi context siya na betrothal period siya. Betrothal period siya mataga siyang kanya ka, for siya akalam niya na but before they came together, she was found to be child through the Holy Spirit. Kading kalam kela Ash in Maslon malam singa lu. Kadin kalam ke stories ko na kan flok na ke oya ma choose nga sam gun merat. Baba the man krum singan elda ka ushe payment she tauri she insang ang pang security matayin singan. Sang na sin papat man pride singan. Security tasak ta tena talik matayin singan talik mukul singan elos tena tagay na mata. Papa shit man mukul singan usna na may sang singan pang nga usyo security pang arrangement bang. Tal arrange ma singan security la matayin singan may payak sintik mukul sintik nga. Liasal singan. Now with that setup, betrothal period siya dakya. Biblical may background niya siya na it lasted for 12 months. Malam siya luo time siya mas security ka kitik matayin singan in merit na sin may tukmukul singan. Na period singan count as wedded too. One of them bangan technically merit let rakta artline in merit cheta ko akflakia after 12 months. Na 12 months singan panganan focus na kengin no. So papa singan na cintuk mukul singan usla may sang singan kain ni pinan siya kain money siya kain may sang siya so sang na sin papa siya taman may tayin singan arrangement siya pangan security okay na ngayon adal wedding period siya pa dam tasano ngayon may kalmen wedding period siya well bang ito nga in fact na pala matayin singan stand by our word. In other words ewangan pusapas la sumurain malam singan lungan na final din na putate yakin malam singan lungan na kalme elala pa sila pa sinasin bukul singan nakadata ka na Joseph Mary pasam from kanya malam singan luo singan wana in akalame mo background singan na married putate yak between those time na even got some na get tutor on me masap na maitakyan na sin Moses manganta na even betrothed matayin singan na sin bukul siya mukul siya somorela kanaus la betrothal singan na masapapain utaka na ke city keda and waki matayin singan mukul singan desal singan. That's just the basic outline. Arma yok ka point na keta in generalize siya betrothal period singan na ke yok siya for siyak lungan ma
siya Joseph leke ukan la masing leke ukan na kankan naman ilpaam tal Mary ilsangan kashiya ke ilsangan utakan naging in a public forum stage akulukyal Mary te she'd be possibility to get her killed according to the scripture masap may takyan ng Moses nga dia shal singan namnas dia tauri singan itakyang tayo na sin papasingan security kita yung singan na waiting period siya patakata na hey Mary lapatata now according to what structure lang ma-choose ngan waban na Mary lang kanaus la pitralo period singan sukya na masingan sukya na petsa singan kadena ng Flok General Eliezer Ephraim. Kadang Flok General. When Ephraim, Eliezer, Isaac, ngayon siya salsi nga ningin na inakyok yung salsi mga tiyan na kipitralo pirit siya kandito ka akfon niya lamang siya. Kadali ka nga sal na kato si banga yung taga siya kisensyak sa kuma orator sila nga siya kaya nga if pastor nga sila matasumon kaya merita if at yan maganda kaya pre-counseling ko thereafter counseling post-counseling nga 1 hour counseling mawangan man nga ta siya kaya 2016 siya sin pastor siya lakos answer afat mo kada tepo iya kamna siya na tepo iya ni mo siya tayo kalim kaya na Shalom lap singa ito ka na kya to yan o yan siya ito ka na kaya church. Matalal fungin na kaya Jesus Christ. Sukya ba shal singa ta. Kata ka na Ephraim, Eliezer, wala Elisha. Kata ka na Eliezer and may kalansap sila Ephraim. Na or makin as a type na kaya got the Holy Spirit siya. Wanan shalay ke Ephraim, Eliezer, Isaac. Nakimasimay ito ko. Nakil Mary, Joseph, ngan matal siya. Nakatata ka na type siya nga. Eliezer, type of got the Holy Spirit. Ephraim, wanan ito ka na. Elba, got the Father. Na got the Son pa Isaac. Naskili o iya siya nga. Ephraim, ela usla, or makin Holy Spirit, singan insom, sa pala from ni Aaron. Eliezer, som ni Aaron, sugat siya tayo nakiel. Tiksintik nga siya. Liyo ya singan. Liya ma singan, nail som, ne kunay flok. Elchat na flok, ay siya liya flok singan. Dan singan taka, niron mukul singan. Lesal singan. Ephraim sa pala on a far off land, siya som nirun original family lala heran, el sunde ko na elus pa na may sangan som tilikiya run papa singan. Us dan singan fulok. Ephraim sa pala kan makasyo. Ushal fulok, kaya fulok ngan Mekalim, Isaac Eliel, Taltaka, Sonol. Nakipitsa si mga kumaraingin na sanong Church, down payment yung reklataran sin church. Siya church, believing Jews or Gentile. May down payment singan, Jesus Christ and mishaving siya Pangan tawri singan, pangan down payment singan. Pangan down payment singan kaya biblical times, papasin lang din kung siya nga lose masang dyan som security tikmutan siya natin father of the bride siya nga. Na ilfolok lang tasan within that 12 months, liyan na pala matayin siya nga netip, tatayak yung matron pen siya nga. Na kaya oya siya mga kumatasan o nga nga. Kat for lawak lalal fung ingangan kat ilya kat isyusta kaya ngangan kat. Na nga na kat tasan o flok lang na yung waiting siya ba tasan o nga. Marriage siya bakit nasanong pride, church,
uchak soon krum when I shit this one subtag or frosting do lusingal algo rakalme katin ye shal chi mataga ka leprem Eliezer well Isaac ngan takana ke oya chi ma Mary el pitata ya in matlon malam singal lungan which is against the ruling of Moses. Petrol period chingan nila ang pitata ya. Apa Mary pitata ya. Tanamya singan divine appointment si pang. Divine bange force singan bange oyen shufla sila Jesus Christ nga. In kalam gela katil na kiya shal singa era leprem taka executed by Mary Joseph tangon parela Mary pitata yak nga. Wang nakwak siya. Joseph la kang nakwak siya. El Michael, el righteous man siya. Nara kada usi slide siya yan taga we got fashionamid. Napanash nganu siya. Ngan read slide by slide. E sustelan Jesus Christ o inge ke Mary nina kiel e Joseph el tal akani pangan petrado period siya. El laksat na akani metigel tal takayni. Papa tamal Joseph usla tauri siya nel papa tamal Mary securia ma siya Mta sano malam siya lungan sikyak in wangan putata na sin matayin siya apa Mary putata yak di ma siya akani in other words tal legally merit yak tasok tagal din na matayin lom si fan tanta sano in wangan na pay mas sikyak na siya Mary in wangan putata yak yan para sumni ke malam siya lungan if when it takes 9 months for a woman to get pregnant in kalam issues ta singan. Nara, keta ka na oya sima chisa issues na na in kalam la te Joseph, te nal Joseph. Te kan nal Joseph. Manifo, man Joseph el kuduk wanang akong. Mary el kuduk wanang akong. Ore makinya mga in kalam kena, te kan nasin kenek lan maeta in sa molala makuduk lan fela singan. That is the prime kif. Enan takain kasaw me kifsing. Nara katakata na doctrines of fully God, fully man at the same time pataka in kalam ke isus na lal Jesus Christ. Te ako kan mait. Nara social force pena ke. El sanga in asma or kuluk na sin Mary. Manifo pa fosa kluak kalam yang. Associate mukul tamal siya met was el tie langse malan lanalek ay nan kamo el bikilya wakan la el ke wakan la mas masikya pidata yaksing el ke wakan la manel sangainan mo ki Mary na usipa na o ya sika din nito na si was siya nga el aspako tin sila na si Mary na vingat te kasing and Joseph her husband being a righteous man and not willing to make her a public example, was minded to put her privily. In other words, el kyokan na kangan na meshikyak. Meshikyak pa ito ka fos lalangan. Taka 3 shal sina ke petrol period. La shal na na leprem Eliezer Isaac taka na ke present age na ke church age na kanta sano krum landa ka usla pride lal na kalami mo the main reason for this petrol period matanchingan deputata ya len wona na kan me kat pa manun Christ kat pa church kan me we cannot prostitute malan kata kanta sano krum landa ka usla pride nakat pa pride lan Jesus Christ el pa krum la siya el pa head of the church nakan nakatikan ta anam kuy guman if ipot down payment at the katari ke more like Jesus Christ shivena
Taurisingen moliak that a papa God sa pama God's son. Dikia taurisingen na ingin na mesikya ngonlan God. Pasam from kanya ngayon taga me lala Mary putataya. Na ngonlan God si penangen ma Eliezer el type na ke Epremel smala Eliezer ne ke foreign land insuk matan chingan. Pangan matan lora ingin na ke moljing. In this dispensation of grace, God the Holy Spirit is coming at everyone to bring the pride for the crew. This salcingen. Lilanian salcingen galim ke urmalan gata. If what is monya mange, tana kad esella Jesus Christ. Wangen Bretin Molsingen, wan Castlan God, wan Kalimsingen, wangen McKingsingen. Ik ken ook je maar je woord aan. Ik ken 1982, ik ken 2025. Sal na kiatong ik at tinasamon. Na fin sal na kiato siya katsamon ke pelan waiting ke merit nga na. Met understand, the cocky casmol lan got the night is shukle Axokian marathon. When in I think I'm with Christian she Papa Cartel supplementary down payment in every section. Na iwan ngasang taro makulukan, ngasang prostitute mga, ngasang inas masikyak in maston pelche makatuntasano, room lentagang. Nakalam yung matugun malam singalungan, tayo singan tinapitati ya, na krum singan tako. El tako, nanin nom sin may singan, may papa singan usla. Pride singan. Di saan singan. Afat na pay, fat like Jesus Christ si fan of Galiti lang nga, somniki. Somniki, ganikin kom, siya ko man, somniki, ganikin kom. Why the gun like a shoots like a one metalching? Nangina, social force, Elke Okanla, Kafos losing. Elke Okanla, or yesing. And Joseph, her husband, being a righteous man and not willing to make her a public sample, was minded to put her privily. Elke Okanla, much Meshikyak, Pataka Kafos long. Aquel nan ka ke mainge li shilu pu nan lem shik me na shel in shie me fact. So chef kom when nadal David nikom shanging in shel Mary kiom. The man in shel malon ngon madal. Tople. For sexual so if ngayon na dubufen man kat so mga way kumwen natal David if wala le pronomal David mandaga ke lu Samuel saptay course for single lu single one course fulfilling prophecy si bang it's a divine intervention ako kita so if kung talit natin natal David kadil the fat na sil David mo through you David toko siya lang kaya nitok mapat the accident siya Mary Putataya, so chef. The accident here. Mafat na siya, Papa Matat Mom, David. Lalet toko siya na ni tok mapat na. Toko siya performing. Patago keme, ngon got rela, Mary Putataya. Even so chef na, fako siya na siya so chef. Mary nga tekan, esta makuluklan fella man. O yes, you find naman isang mola fella. Pagka tagasaman ka fostok ngan, inan tagan ka me. Man wangan mapaya lan fella siya. Nga akom tigan siya na moligat. Kadindi akwa klan kat la shalayak lang nga liprem manage Eliezer na kel siya Isaac kadin taga na being formed executed ke samram sko ke Kospelan metong nga nage
Yata usin lusom na pa Bethlehem bagat toy ni mawi misingin tay furong so we cannot stop there. Kadena ta kana get forced to nganta na salvation jibang ta kan kasawme. Isus le Bethlehem. Kadena kan move forward na ke matching waiting sing. Pride soon krum in kasaw. When a krum singan tukun malam singan well som nerun me pride lala nus hushal ta ka. Flogon ma. Na yena technically kadisus ta kang man kat matlad fungia nta sano pelchima pride krum etoweni in kasaw. Now as we wait katika na malang silat no more. Moment we were bought by the blood of Jesus Christ. Siya pa kadam ta yoron forever. Tayin na pang kadina in actual siya. Kadim become just like Jesus in every aspect of life. Bang sanctification processing. Na kadin te forsiya when associate. Akwa kitari. May akwa singan ngon singan. This is where we come in. Menefa ngon singan para las. Mariel issues le ko putata yak na ngon chipenangan pa arakat born again. Kat the Holy Spirit pa arakat born again. Makikat put our faith in Him through Jesus Christ like the misha mulyak ke makuluklas. Nara siperiti masinge ke elnan ka ke mainge kelnan ka ke mainge li shilu pufen ng lem sikme na shel in siya may fact so chef kung when nadal David, ni kum siyang inis Ishel Mary Kiyom, tama anin siyel malangan madal. Na wala nga kalam nga, David ito ka nagepet siya, efo, when kadil fat na siya, David, through you, toko siya lumiyan, nito kung mapat, toko siya siya ba, masaya siya ba nga, David, dynasty siya ba ito ka nga. Joseph is in that line, in fulfill royal dynasty siya, royal male lineage siya fakat na siya David ngan. But Jesus lak fon niya lang. El pa king of king. Ingin na, el matol siya lartal. Lato ka establish king, toko siya lala. Inak fon niya lang siya makatil fat na siya. Patan ta sanong. Tameti ki lato ka rat, toko siya lala. Lau siya pride lala church. Rapture siya patan ta sanong. Sana kya to pataga akwa ki kek tatar na siya shkat. Inu siya me, prophecy siya ping fulfill. Yataw sin lusom na fulfill prophecy siya din kalam ka faithful lang ka ta mal fa ka laurel. Na ito temay akuluk ki ka may akay lalal fung lasha. Kadin me kadin enduring beliefs lang church pagatash kyang. Pa koto na phone siya. Nakatagada na our God and the Holy Scripture. God, the Holy Spirit, the third person of triune God, pa tagarela, mana yok siya. Mata ka na si kum. Tana isusta si mga kuminar kaya, papa na, rala Mary putatayak. The only way ngan man mo siya in si bamulya, pakun for laulyak lalal fungila, chisel daga misha maulyak ke makuluklas, ngan siya nga ilya, regeneration Japan, doctrines of regeneration, born again Japan, chisel fat na sila Nicodemus sila forsyak, mga sipa flok na naging siya nekya ka mo. Japan, fuite siya masam from Ginyage, Genesis 3:15 patagal le manak leke foslongong. Akel nan ka kemainge liye shilu puven lang lem sikmen na shil in siya mo may fat. So chef komwen nadal David nikom siyang in Ishel Mary Kiyom taman in shil malangan madal. The third person of triune God. Nakatita na ngon el mokle isusle lan Jesus.
Na vinga tun singe lien la pella. Isusta singe pataka el Emmanuel kada someone kada na ke fostok na da kadin tu lien singe ta na kalme arshmai join the members of the church every single time that ngon matal singan ilyak na machingan, which really give us celebration every day. Na kaya celebration si makat taga matwas nga pa yung mauwingi kung matsiyado matwas ko sa nga pa pangakaksak siya nga, which is not in kadinyan na mas ma-phone lang ito na ina ang taga phone na kaya issues na lang nakawa na kaya ngon matal siya. Issues na lang Jesus Christ mga transform ngayon ang ngon man kat para la Mary pitatayak ngayon issues na Bethlehem. Issues na siya mga kumain focus na kaya pa siya daga misya fin sak siya nga katini issues na kaya ngon man kat. Ngon siya nga ma-Mary rela Mary pitatayak ngayon paano na niliyak na yung kat kay siya at mulyak nga spirit siya mamisya kaya karta ng vidan na. Pang mas mayok siya pa yung medingin na. Wangan mayok siya pa wana masing. Ito may man malong bafela, maulong matala. If you want to issues na kang man kat, maulong matala. Na alang siya outline mo ta kasi tamil tres kalinga. Ilakal na if you want siya isom, kumni umnikin na pa na makamen. Issues na kang siya. If you want sumuro, yan alom si fan, umnikin na pa na may issues na kang man kat siya. Manim kung issues na kang man kat, malimekos kung may rappel na kayo. Kung may worship, kung may pray, kung may put your faith, put your hope in Jesus Christ alone, kung may only revere Him. Kung may tewi, first one yung kalaklak na kaya mo, kung may revere Him na kaya, masidakal, manakla kaya, itim nal sosif, o matagal kaya, ngan ka, sosif, Ishel Mary Kiyom, taman in siel malan ngan matal. Kasi kan nan ke betrothal period na ke fashion singa na ke oyesim na ke waiting period singa. Kam na sam in town alla kam way. Dem natal social in Calum na si kom na ngon si penangan. Paano na ako misusla. I think at some na met na ke because fact na mit na get force ako singan ito kata na elfin oswala siwen elfa oswala siwen efang pang el Jesus tapang el siya famulala metlaliki makuluklalos tanapan na takay ke chenas tolusingan me korsna Pana tagar alipre malusya laishik ni ke Mount Moriah in kisya na lat kadin mo tiko naishik tiyan naishik kadin provide the way the means of salvation ye ngay tika tako fella in its cards originated oral God executed by God nakachilpa na floklan na leda minif ngalang sinapay sal singilay los or makin siya ke siyak fixo kung anin sang kusala may kinlalos nga nakatel provide me kulun kuso sang nakumanlayatam kamatayin kiyalan napataga kalam ta na inkenek sukuma sulayak na ke chenas istaga pa meto ilak kalam yun na pangan nganwan kat pa irala dupuven singan fakya may singan na siya sosif mangan matagarun kat may it's divinely appropriated. It's divinely appointed. It's happening right now, and you're part of the plan. Just take her. When mangan malan God, ngan God. Masyan in siyal miringan, ngan God. Ito kakatliyan na kaya me, kasingan, el Jesus, tapangan inel, siya famulala, matlaligi makuluk. Ansong fragment na kaya, for siya yung na kay inel Jesus na central figure kaya pa pala pangan manid ba usye in kanik sa kumay mo lang mat na kay wa fair lang na kay inel na kay oya si magate kalam kita na
masingan tigan akulukel Mary, masingan tigan akulukekom, men akwaklan kat pange, kumenaon lalal fungin affairs, lupu fenjingan fat na siya Joseph. Ano siya no chintik siya yung katin sum na ke me wana nga kalamya luo samuel it course for singal lo ni ke singalon ko to find fulfilling prophecies singan tago Aisha singal si for ship in established lineage lal messianic singa credential may takang na sil me Mary ko Joseph ngan Mark wa gitari palu pu fen singan akter ngan ay chipa na tago lente siang sin me masik na sin Mary nga na masingan taga conceived by the Holy Spirit singan taga ke Aisha ikor for singala ko 13 si may taga samsam kanya ke first tok ngan the up to this point kading galang mula main mission si ma or a Mary el putata ya ngan pa kalam ke ine singan Jesus Christ ifo man la molala man na kay wafela el daga molala makuluklan man na kawa fin fel sing may tayo ka na kaya mawul sing nang ako mfingat kaya na me siya na kalmuni yok sibayan ay siya ikor for singala kors luo samwad luo ikor for singalon kors na wibe me siya son saptat siya ke son for singala kors la Emmanuel incarnate singan ito ka na siya katinggalan ka na ine singan Jesus Christ el by the God akalamya ke kas Greek mapangan the name Jesus Christ is the Greek form of Hebrew name Yeshua. Now Greek Jesus derived from the root word Hebrew Yeshua pataka soswa meaning the Lord of salvation. Katindiyan na paila. Nike ine nga akwa kipatar. Mira na iral soswa palit. Me matgan na me matanfel walaya. Out of those many people, soswa na kela magana uchat na matanfel. Na palit di matngan. Wanalen continue in us masilan gatngan. Yeshua, mesingan, the Lord is salvation. Yahweh saves. Kat tagal yeta na te typology mga na ine nga nakwa kipe. Why yok sibe masingan kating kalang kala. El Jesus. E pang El Jesus siya tapa inge el siya famula metla ligi makulu lalos. Kading kalam na pala, arsing ganigin mo, suko fun. Son singalakos. Fos onkos. Kading niye na pala, wang ning kanek siya. Wang na luti sa taorik. Ingin ang Kaya ke biblical times ni mo siya nga. Siya na fa ke mars pen kanek siya. Kanek sukuma. Tagaroon Jesus Christ nga. Ay, magana pa conceive pa the God, Holy Spirit siya. Magana pa usi connection siya na siya katin isus tek ang online kat. Man kat pura faith in him. Wano ye siya ya. Na even kung sumli submission mawrit ke Islam, Muslim. O ye siya nga. Talsyan lang itla mo Ismail, arspeng kenekso siya ya. Arang ako mo siya nga. Kadin kalam ka lang, ini siya nga Jesus. Root word tagay ke Hebrew Yeshua Soswa the Lord is salvation pataga manakle ke foshing el fa uswala siya wen fa pangpangel Jesus tapayng el siya fa molala meta diki makluk lalos na isam kat Allah kalam yatay masing regeneration born again singa taga ke ngan kat magayon pange o yes mataga ke New Testament ke pole la kalam mo la dalal pole nga kalam mo page na machi for laule klalal fungia ngan kat ilya machingan born again silia ki machingan
te silia ki magana machingan in the same time being righteous. Ifo make complete work of Jesus Christ on the cross. Machingan put the faith in Jesus. Isusta kang online God. Silia ki el get dwelling of God the Holy Spirit, and at the same time el justify yakiel actually yakiel in front of God the Father make a complete work of Jesus Christ. Pangan o yeshingan nail. At the same time me not lael el converted el tlaw kay malan fella conversion directly make repentance make trust faith chingan na me God the Son na ngena el te justified converted magana el me el la taptet na ketoko shalan God. Ingena sons and daughters na ketoko shaishe. Skilje shaljingen panga may sangsing. Fella sinitinan taka usimasing. But it's very important la Mary Catholic pa na magno Mary in madika. Mary was used as an instrument in putata fully mentioning an Emmanuel singen sikya. They Mary pa in kanigin molds mo. Manashped litis sa ta working in mo. Futesilan matayin singan. Pataga manak ka gamasing. Manifo, manlatalan mo lang matkuluk na kayo. Siya matkuluk na Rome told you long ago, we all have sinned and we all have come short of the glory of God. If I can only cut la, when witches of sin, bam, Misha singan pa me, Misha klujeke, fakya kung siya fosalkos, lalaing for siya. Na rin kat may sang singa liena ke tatek te furo, takitu las nga na, if kat tuin na Bethlehem, kaksakin kat kay Shusta, tena takal diye, shal na lap si makat ntasano ka din som. Kadash ke putrado period siya. Krum lang daga uskat le pride. Siya pride siya church, all believers. In sonol ingasao, nakat utak la de waiting siya. Meron siya norek lang kasao. Meron orekitin nga 7 years of tribulation. Fakyak limegos nga fakyak sapta singalya. Kaya kayo masindali na tingkat ngan shake up. Naro, musyenya, kaya kat tram eltagan esta makuluklas, kat kalam gala, machenan for lao, la kalal fungi, ngan singan ni chak, aki suji, be born again singan, dahil silia kaya mata kaya malangkad, napangan masimay takat na, mat na kayo mamay issues na silia kaya malangkad, kat taka nakikasangkad, ingena we are being perfected, we are being sanctified. We are being set aside. We are being transformed to the image of Christ. And at the same time, God persevere, remain as Christian. Pangama, this is what's happening right now in this lifetime. God me, kada weapon na betrothed me matayin siya. Ma bought tari. Tauri siya nga nitakya. Purchase tari ma siya nga. Engagement siya nga na orik ta tari. Nake, oya siya machisel daga. In me molikat le efin shakshine down payment na siliaki it's a done deal na kaya for lao le klalal fungia kumena na kunte ara makulu in that betrothal period kumte daga prostitute di machinga umtaka me ale shangin shinkat kum kaksakin kat kum proina shinkat fin sak klalal fung no manun kat magana kum converted kum tau ka malan fella you are not serving two God and Mammon, kung serve ka chifan na bangan shalchingan, you are weighted. Kung technically weighted tari, katanta na sano lang chimay esikyak nga. When kung issues ka kang man God, you are a member of the bride. Kat universally issues yang nage kat the Holy Spirit chinga, bangan connection chimay umenan salalangin na. Na kung furuk te furo siya nga nudaki dom data la me kanmen ma siya nga salo mera siya nga sikya kung di na shoes te put the right clothing on kung fit ma siya ma sikya ke utakyak siya nga you're gonna miss it pangla ma siya ma yok siya meeting yun na siya yaldaran mo digat
Itakang inel cheese se fo manel takan molikat la. But kom takan 2 year petlam gon etala isusta ke man katsinga need to happen. Silia ki kom co-heirs wana Jesus Christ na get toksalan God. Namtana sanu takyaksing. Wana me Elia Israel follow kushel ntanchige laising. Aje liya patati ta. Dia shal singan. Taloshin le. Dia shal jigat ntasanungan. Shal na kyato. Katika liya na ke latal pol ngan hey. Longshim tan yoman na chije langshi church. It's all about love. May sang siya bang. Taka syungkat na love. Agape love. Define love. Siya fella siya nga kan siya. Nika na mi shusta kang ngan God kumakalim ke masing. There's no fail. Love never fail. Na meore kuluk na siyong kumali masikya kike finchak sina. Kung mi shusta kang ngan God, you ready to forgive? Panga masing. Kung you ready to forgive, when God forgive you, men el tren molikat la. Time period siya mga dash kengen ang ka petrol period siya mga dash kengen ang ka week on mo yan ka wikit nga siya matenel liengan ka fa may tak yang mosel smasta ka liftikas ngan ka fa ako sikak ke spring summer fall ka fa tolu ke fall ngan so na sikya petrol period siya mga dash kengen waiting siya ba ndasanong Wikon mo liya wikit niya liya shal maslay like din click na din kan nga taka na message tactical define post siya pa dash kan ifo make pakoten el takan mo dikat la tactical post nga it's very needed for me mat na kay while te patlen flow eh ki mat na kawan taka na ke mole sing eh mat na kawan taka ke mole sing we are in dispensation of grace. Pang el Jesus, kapay niya el siya famol la metlal tiki makuluk lalos. Hey, kagatash ka masya nga mo matin na. Manas matoli to fakyak na si kam takshay. Matal sumin ni tawil ata church mo mo. Kuluk merat loman. Mula la siya patash ka nga. Depending church nga na siyempre na walang siya ka in church mo da man kat na fun na in a fallen nature walang ma suwasikong walang mapayala kong Jesus Christ maka na pa machiwasimap so mi siya fin chaksina maka na pa ilata ka nanan ko siya pe to oye siya mga kumaskenge na mi siya nga kadena inta ka na kaya mula la siya nga pachi siya ka na kaya nga na may tolo masom nusay na tawil ya church mo masom nara nga siya pa nga church nga the church mental tinali pa ko ten lang lang tal na maulkun na ifa tal maulkun project ya siya nga 1992 2002 mesingan fuita ta kay ke vote Lutut wota. Kuwasa tal, may wanang maya ukinyak niya. Kuwasa tal ameng. Katang na byproduct lan vote pauskat ka 1982 na ke 2025. Yang altoni nam siyenge kat forsyat ligi na meta. Kat te shamon typology nga Eliezer, Abraham, Eliezer, Isaac nake marriage nake pitata yaksilal marrying nake masikat ntasano chisilen taga the groom for the bride katisman mga ntasam kin mas wangen sipe wait pause kat ni masing era kat tinasam kin in molala maita at sam in kayak maita taname problem mo katina lila chisel tagan molala efo kadangan menang kuluk siya, paus kat farnam siya.
Meang ko luksingan pasikya kelang sa sing. Kadesta section at lu si mata ka from kinyak na ke oli of oli singan. Furniture tolu masim na kengan. Kay takang na ke section singan. Table of showbread, which signify mechijel vakam the bread of life. Candlestick it kosha meshingan signify chijel daga I'm the light of the world. Now altar of incense yeah, itaklep. Meshingan kat pamakain sinasin God kagat fulaw yak lalvung ya kat mag efo man kat liak pakotan yok silan God ngay chui san efin saksinen au yakel duranya au tolu el misha nangena shal kel taka kat isusta ka shal ro kat makain jela nasin God kat liak masingan so therefore kat me offer up our bodies as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord. Sang na kaya to pang mat nga umtikan ta wala som. A mak to lu fostong lal ko slong yak kalem. Man na ke wakan nam nas ta. Sayang blaspheming of the Holy Spirit. But las na manas. Kat furok te furosing aningin. Kalim na pa isus ta silang lemngan. Furok kaksigin kat kalim. Tagat etala utak yak sibat tasano kakat etala kat isus takangan man God kat etana paela we are living in spirit when masingan magana pa we share righteous clothing siya masingan san Jesus Christ universally baptized to one spirit when one spirit singan pa me para la married putataka Jesus lang daga me monikat la. Did we make that connection? Kakadwala connection siya mga ten. Ifo, makiliti kikiyat. Yon rak ni mo siya na may kyak na siya ngayon at ito ka Muslim ta. When nga sumnayin ka sao, masima po nilak kalamya kala, well done, my servant. Parang akalansap mo. Ngati kalansapin nakin joy mo it. Ngakalan sabi kat sima muriale ke makuluklok pa Jesus Christ. La kung lang siya lang ka til lang siya lang, I will faithfully put out the seeds, throw the word of God out there. May dan takan lagi mawul siya. Di may takarek scientist yak pamang. I'm faithfully putting the word. When Great Commission siya nga akalam niya mama, go therefore make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I've commanded you. Teach them everything I've commanded you. And below, I'm with you to the very end of age. Kunokon siya ba daskin? They benin ta picnic. They benin matarek kikabin nanak. Benin maule siya pang bachisel ta ka na kaya. Na I think kung furok masinganit Maui, you better know, may shoes like a gun singer. When you fat na pay, the patron ya finan ko sa for so long, nemo siya nga. Katsumi ka ako kan God. Yan nalalap pagkadash kya nga. Amit na patakya ka. Una. Kafka una. Kumisyus na kang online God. Kumuning online na kayo. Kumakula kung soon, kroom siya nga. Jesus Christ. Matlash kadinin na ngan kadinanin God. The only way the third person will enter a person pamitsingan he or she put his faith alone in Jesus Christ. Panangan. Service siya nga sumwifong niya. Basta na force. Hala. Ilaka da ay siya iya. So, el bangon mat na kayo. In si baliye kif siya matagang. May sang siya nga tangan mo di ka tila. Mulala siya pa sampram niya. Di may programiyak pa mga. Mulala siya pa focus siya. Di may sumro siyang ni Ralak kaya kalas lutu. Kadata ka, kamulala ticket kami. Mulala si pang, umtala may mulala, but Jesus Christ, bakayan.
Jesus Christ magana pa siya mo la siya nga. Nalpangon mat na kayo. Surface to alray kaya. Tolu tavol, megor tavol siya nga sum. Nanala, tolu tavol siya, megor tavol siya nga sum nanala. People are hungry for the truth. San Antonio, people are hungry for the truth. Kali kif siya may tatuya on silent night. Tugun ma siya nga. Awi tuya kon. Mat nakaway tak kang cancel siya. Cancel siya nga on yaki. Al-Sham Trumpkin. That's the light. That's the light of the world. Panganoy siya machija lustakka na fella siya nga. Kalam siya nga. Kalam siya nga itakla. Sekina kluo ke temple. Kat pa temple mi siya nga. Itakla. Itakla kalam siya. Candlestick itakla. For sins. What? Neke 1982, neke 2000, neke 1992, neke 2002. Translation project singan. We have to pick it up and take it off the shelf. Kadin follow na ke moul shima chisha yel taka na ke. Corrupted ma silas ko sa inyo. Narvin kum niya na kum fast furuk tay furuan kum tinay tala chisha taka molikat la inuse isus la ke ngon singa. Then para kastan gat taka msinga. Inakas makinyigat kadin es makyengen na ke moul singa. Isus la ke ngon man gat. Pastor singa tu yak kunay la lam singan yakon sukunga. Silent night. Katu yakon. Insi bakas makinyigat la. Evingat te molingon. Waya na mapapala simona. Kadasum na gemme. Misha. Molingon molin kwa misha. So what we must do, kadena kadin sangon nan kadin mortify the flesh. Na pia oye shima akalamia ke son singalikor fo singalikor na ke metwas ko sai. Kadila akalamia kalfat na shil Paul ke shite sunga saptan mega froston tolu. Kaplan misle len shifena matalya ko was in mana kayo. Tina matalya kat ak matalya kyot kaya na pos finan ko sai. Efo itakla kaslan gata. Na kan me ba katakan na son singalikor fo singalikor. Pois la chije fat na jil papa kad. Hak matalya sanctify them with your truth. Your word is the truth. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. Son singalikor. Katakan na showbread, table of showbread chimachijel na am the bread of life. Kasa iklaman may ito. Genesis na Revelation. Itaklal kimitlas ko sayang. Ara, makatara fashion ni masingi apa. Rit malan may. They susla ke ngan sima samsam kanya mo. Ngan siya na marala, Meryl pitaliyak kan payanan siya usakat maulyak. Tepa kat sumon. Kat nikin la mekan men matal. Kat nikin la mekan men alu ke ngan pay. Kat tipa na ito masap sima yoki meta. Ara may tono mataga kita wala dalte na lang siya sima. Tagay fin chaksin. Ukokyak matono nga. Lumi siya siyasat na mo limising. Akat tay furo ngeen na. La kumas siya kat tay kiningeen na tay furo. Tay furo siya mga umanan akut na kaya pa. In kasao. Papol siya na ilakalam niya nga. He gave everything up for the sake of the gospel. Ito la lesson. He did all he can do. Papa na chisel tagaralan.
el sanno fonna molal in molala met. Apagat tagada wana in may akshakshi. Kat commercialize yamang. Molal Jesus Christ apagat commercializer. Man na yun from kolok mema. Mana pa sila ka Jesus ta kang nan God. Mana pa sila ka ditala meshing. Kagat piye. Mo. Katim tatya ko kan kadefo. Men mo ngayes na. Seksina kluo ke temple. Bible fact mo. Kat pa temple lan kat mo siyenge. Itak na seksina kluo siyengen. Tana. Akala mo. Imagination. Conscience. Reasoning, memory, affection, abstract activities is ongoing in the second section. The most holy of holy, the body, outer court. Spirit, soul, body. Spirit, soul, body. That's the soul. So, Kaslan God, Kalamlan God, Makainsha, my lead, no fun the way we imagine stuff that need to lead our conscience. Kaslan God, Kalamlan God, Makainsha, my lead the way we imagine stuff, our conscience, our reasoning, our memory, our affection, may lead ke kasnan gada. Itap niya mga narakat. We na yung yawat yamingin. Kat takin furakat nikin la meshin. When shetan il taga. Ukala. In taga isla. Moul siya mataga. Run Jesus Christ. Kat sumniki mapay. Katsumniki akwaklan God. Narshan na kato taga Galeprem, Eliezer, Isaac, nake Shalchima taga Gal Mary, Joseph, kat the Holy Spirit, siya lupuven singan fat na siya Joseph, fat yang dahil na sin babat mo, David, Kadil promise na sin mo. Toko siya lalayan nitok mapat. Masing define ni udakot. In taga define ni mola la fela sing. Na main kades la si fena aram look me kiki aplas ni sta section at losing arakat nigin na. Mekaslan gan fact. Like a means of salvation siya makatukak, magbukul to lulila. Tinataga na kaya. Inkenek sukong. Nara, ni mo siya nga. Makikiyap siya bakadashkin. Unless we go back to 1902 translation. 1902 translation. Pange o yesi fan na may flocking kat na kaya mapaya siya nga. One Mashaya. When translation sashi sing ish la section chima eushe mga shamaningin furnishing tol witak na kalme ba kadish lan kanigin mo kya ko kan met e mai nge nakaewa orektari ta may akpay ma lame il fact kemit pala facken. Kasi di masache pang sim na tayo na ke chenis tolu takan na leprem takan na David takan covenant we dispensation mataka ke me oyama fitashing ta ka katli ke haisha pukla haisha pe stam sima arch okangan chat nars ke ma prince one ta ka kengan Shipa na kalmo ni
Yokshuben Kaslan God Utaka Ganlan God. All scripture is given by inspiration of God. Kadin niya dala akwa gitari blueprint, akwa gitari managawa. Katikan taga shvena ushin na naklash isna malan God. Baka dora lang. Nangalal fung mo te accident siya. Nangalal fung mo it was strategically in place by Elisha. Taga ke son signal for signal. Satan is here to steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life abundantly. The long mange, met Lars. Kadina vlot na kakwalan kadangin. Kadina na bagan vlot na. Wangan na pa Genesis negar Revelation is complete. In fact, man kanigin molds hungingin. Kataga isla. Ako klan made isla. Define appointment mataga kalamya mo. May palang efaka taring kenek sukong. Leo ret mas makadash kengen nga. Na kumong mga kung may trouble siya kumuntan na. Ewan mo. Get your stuff together. When matras ko siya nga being affected. Yon na generation restriction natas nga. Tik fort, tik natas nga. Na fin kung papasin na siya. Kung di la pasta, tiking nga siya na when ling sa siya nga, you better run from them. When sumusya, ling mata siya. Pakas, pa utaka kaya ngan God. Masi ma utaka, kadarit makin naman siya tingan pa siya. Some comparing, I'm that comparing 1902 translation siya nga kaya, masi mata ka kaya 1990, 2002 siya nga na, watered down niya, kima sa siya nga. Vingum som na cast na lan mo ko sa bata kay 1902 siya nga. Man nagyok siya pagkadash siya nga. Amay nga pa na tatek for nga. Wanan masikyak for the last 70 years. Wanan normal ma siya mo. Afat na pa ila kat sumiki. Parkat force ni mo siya nga. Wangan kalam, wan cast nan God. Or a fashion post. Now, with that being said, if kakatilalam manakawan ka sa afel, kung mataya kalrela, kung takay kulmang, na siya kumahan kain, tifalilam, matululas ngayon taka. Tana, mamensis pa na dyan, dito kayo fa, when maminsya siya pa, uskat ka, Yon rak 1982, they get 2025. Unless kung wala mo kulwi, orator sila met ko sayang, kit nila lang masyal, ikakalan niya. El takal na, rem na, ikakalan sugat pa. Publishing company siya may produce, lang mata siya nga. El sanong nata lang, asanong mantika pa. Ito ko. In kalam kala, laying 1902 pa, kuminan sang riti kete kumte kete talag na tumungan. Kan kuniki metro pumarik makin laying kikiap si marik makin yak ningen nga para kat force na masyengin. Kat matayin force na masyengin makya o yesingan. Sipa na fact. Siete sunga sapan mega flong tolu. Kat sum na ke Fosnol tolu. Lie, matayin siya tiyeta met. El fa putata. El fa oswala siya wen. El os fa pang el Emmanuel. Ma tafa langas katyoros. Ma tafa langas katyoros. Nangafat na pway, fingat sum na ke. Masim na tari kita na Asya ikos fosingalakos. Prophecy siya bata ka fulfill yakin. Insi ba na taka akayagat na makatil fakalawal. Katil mo eutak yak matalal fungyo. Nikanyak lang ya. Amasing ante ba na sumanyo.
Masing antina semuanya. Rapture cepat entah sano. Wanan sikta semuanya pe. Mungkat sumiki kaslan gada. Wan kalim. Kau likat katindi mapa yang nara. Sibanak kalim me. Or tor me. Syafla lanin ko saya pataka. Itak yang polok ya singin. Taka dia macam-macam jel singin. Aku lah. Maka taka lamlay. Imet patle. Kat lihat na prophecy nge fulfilled 2,000 years ago. Taka na Isaiah ikor fosingan agar Emmanuel, Emmanuel singan. God with us. Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which is being interpreted, God with us. Lekif singan. Elikian na fon na glorilal. I shall palyer. In me, the word became flesh and lived among us. Len me, len som misha fin shakshine. He came to seek to save the lost. He came to seek to save the lost. Bang kif singe. O kif singe patrela commercialize when I man na pair nge na mo. De mo pair si bang. El supripya ke fin shakshine. Au iya ke litu nga au tolu. Ogat kufla benan som shop neke. Alu ay nakfletchen on time. Ngali matak si vena matrubong ay patnen takam. Excuse about I'm too bad. Di akshakshaki masikatashken. Jesus came sick. Emmanuel become flesh. Lansum na fin shakshine mishakesh. Kat nakaiwakuluk. Agat patle pensong. In fact, Kastlan. Nakatuyak fakta na, wan pa na mafakyak. Men kauli. Liye futotulelashin. Agadaske pitrala pireche badashkin. Down payment at dowry payment siya tagatari. Finchaction at modikat na phone. Down payment. Ingin na, God, the Holy Spirit is seeking everyone out. Inisusta ka lang ka din me. In mole. Pitralo period siyang church has makta na kimakatarang. Kanta sano, krum nandaga husla bright lala. When I Eliza lose pride chilal, I check the krum. Epremel sapala ke may sangan. Kat papa lusi may sangan. The key of life. Purchased with his own life, with his own blood on the cross. Inusi mo na lasing. Na kung furok tayo furoan, kung may shoes like ang anman ka. Because that's the righteous uniform. When shark is shot leave here, you're in the wrong uniform. Here's the right clothing. Kulun ko show kada sang na koman la eto. Na koman la if in the kadana shine Jesus Christ is where Emmanuel one God. Jesus conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, crucified, dead, buried. On the third day, he rose from the dead. He ascended into heaven and sit at the right hand of God the Father. From then, he shall come to judge the quick and the dead. Paano maganda sa ano? I think na we'll have to create. Because we naman fella, we are not in that narrow path. Kat som nage ganek shale ganek oshik shiksuwa kadashkin ganek shale when wangan cash one in one garit malasha wangan kalim or got okay I farot
Dia na kikia ma u koka pa rekta nang. U kwe e vom e fot patala rangi. Ka ti ta na pela me kat with us sing. Na ngi na kat la fella sing e fo men ngon man kat. Ashin met la lad fin na kayo. Kalan man kat ashin fella sing e fo when one man God are in every single members of the church, believing Jews and Gentile, the pride of the groom Jesus Christ, who is the head of the church. Restraining el chakuluk na nalen te takay niya na ifo restrainer siya kat the Holy Spirit. Et pa protect ka din na ke mo singa. Kadin me kadin send out the gospel faithfully. Send the word of God, doctrines of calling siya bang makunesyo. Manit me, el taga Emmanuel, God with us. Now we got ingay na ifo, got the Holy Spirit. Ko nakaywain ka siya, fel. Ko penamay lang let there be light. In creation, the Lord making cast. Rala manako. What church? Being equipped for got the Holy Spirit, equipment us. Emmanuel Jabang, Katina again, bodily ministry like Jesus Christ, Katina again, Paracleto, me, ngon chimad promised again, rip masapta si Fasal Gustana, Bagadash gang. Now, I think the Christian ma proclaim, mo cut with us singer, come along the na. Everyone go flan fact kaslan God in shoes. When pango yes ma son il daga kan test the spirit. Witness some from good nama, wait a samon. Dal din a samon ma ngon madali kasna selos. Dal din. Now with that, kataga chafila malututo. Kadin usi orator sila ngala nakfonyela. Associate, el da kagat ligi mutulal, era wan alipufen, lan lem sapkin nashil, elis matankiel. So with that said, katliyedana, associate, alekalim la, the local area in that time frame, etala, Mariel tinaptira keke Joseph. Ashram from Postle, we can imagine that the Shakta faithful lal Joseph lantuya ke kain pelchingan is matanchingan. Ito la timnata, ito la akuklan katpang. It's the obedience in following God works. Papa Damon David, Katil Sham from Nashe, Kuminagon follow on true. What God already placed, already put in place na sin salvation works siya. Kumatagad na, papen na si kumising. Elala tayong kanigin mo sukutari usi generously give us common grace siya matagal ke John 3:16. Nailakalang mitari, na silos na kayo sa lalalfong. Pangayoy, oya sing ako minon kalam kengin na. Ako kitari manakayo. Obedience las nage in akfalat yen ita lalalfungi nage ma ako klangad. Pataka nage prayer ministry si mga aspek ya. Ini nga smosla nga proy ke mat. Lalalfungi makadel to book proy pel nagayo. Nalako marsiyam singe. Kumong masinge, pos na pa matlash. Inenda ka na ke. Inkanigin mo sukong. Te wala pa mo digatila. La liye walingan dal wala walingan dal kufna nakatayamang. Di. Te pelim ta wuk pelim ta mangon mammo. Te pelim church pelim ta ka nagamula si pang. Na kastan ka akuklan ka makaya na matagat liye
Oye mas social opinions na kaya nga. Banga kuminda na kaya opinions nga. If ingat din na may nga din na taka saman mga ka din taka akustin na kaya. As a matter of fact, may nga sa kaya rekalo. That's ang lay minister tiking nga makunelos. Namatayan siya bang Lamarada, California. Tasta alikos ka alusing. Siya sumong na wikit course. May wikit kursingan textual observation. Elsum paroy kay ni Ketla. When after 7 weeks, he's gonna come and preach again. That's how extensive you need to be ready to feed the sheep. Wangan mga norek, may nga mus na nam tayo, may tam mus tam tasanom me. May tal evatal tiliti mga man kauli. Make project 1990 to 2002. Na siya ta actually siya kalitian ko fosh. May mangon man katasiro. May nga pa siyang inda ka samsam nga ifo, man may ngonin may nga. Nara orator siya met chef la ikak na siya ako lang nagtakalan na yun. Ni met pat la. Wanan siyang sin mo kunin nga. Elke tako. Matan taka na kemulal hasin. Pang mas may ikak lang siya. Kel pangon niya wiki kasum lang eh. Masum proy ne. Kadil fagangan na nga. Alalad fung. Nalalad fung na pela. Kadash ke shrine on ministry. Katlan na makingat na ke. May siyok lang nalal finan ko try. In follow gat na ke mapay shi med. Pataga ke 1902 project. A kankin makikiyap. Kolgat for so long. Kadin taga lieta na. Ngon en mokle sustalan Jesus. Ngon chipen ang ipay mokle siyesh. Kadin for lao di aklalal fumi. Silia ki ismon mabatbat singa. Depending mata leshi kingena. Depending mata barbecue. We're in the fight. We need to focus. Like a brutal period. Return of the Lord Jesus Christ. We need to focus. Like a flokman lame. Fingum da kamo fella singa malum. Look at the scripture. Manaka wang na siya ang kaslan God. Nake, tinakataya ki wo mangan na sin matlas ko siya. May Christian ni pamtamen gen, ni masingas may fed. May Christian ni ka may cold penangan, tagpusyan lan may chayangan. Katala, wang na manaka wa fella siya ang kaslan God. Piya makatash kya nga. Paya kalam lan kat patash kya nga. Paya ngan paus, uskat kamul siya nga. Topic na phone siya kawit siya pa ngan man God. One matal, the Holy Spirit, the third person of triune God. Ito kan mo ligat. El makena kan rala ka di susta kya. Ngan man God. Manel pa kat the Holy Spirit. Aksya fila. El tietal, nekel oswala shiwen. El pang el Jesus. Kotkulo malla. In other words, Mary el virgin na taga. El putete kishbin ngon God. Siya akwa ginay ke ay siya ikos nga lakos. Virgin. Conceived by the Holy Spirit. Akwa gidar. So siya vilreginokan nila. Og siya il fullame pangol Jesus. Jesus dragan molala mat kuluklal. Siya mat kuluklal mat nakay wafela siya. Because if malal, because he created every single person in the image of God. La kung may panglem, la kung may chuka, may South Korea, kung may shiny, every single person were created in the image of God. Wangan siya may kadelte lang siya. He loved us equally, eluse
dowry payment, final payment siya, and purchase every single one of us with his own Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Elba Krum, cut per pride, believing choose on Gentile, cut per manual, he will wait his pride soon. And as we are engaging in this betrothal period, ka we kon ngol ya we git nga si matenel ngan ka fa it course mamosis mas na ke liftikas ngan spring, summer, fall. We're in summer, we're between 69 70 week, we're in the betrothal period. We need to faithfully engage in the Word of God, in the presence, leadership of God, the Holy Spirit. Manen makena pati find counselor Lord, katin matake malan God, te orek malan moit. Na orek malan moit paus kataka. Since what 1982, 2025. Pangepang na sin metlas ko sana kayo. Katin follow ki shusta kang online God, masyenge, metiki patle. Ushala trescal check, orator she met, shafla, dan taga ushe, punchline na kataga, dan broila, tin fashion lumalap. Lumalap kamay. Wow. Kulo malap na singkat ki may kite si ma kadali na insewo ki akataya na fan na si matago yorol tam na lipan misinge kailan Christmas singe tana elena si ki si manial daga in gashikat ki ma si makat papalikes tam tanin siel na ke inawi madanin siya sa gemaswa spoilala. Kulo malap na singkat ki elsang na siya go strip silape kasi siya na biblical theological me lutima preaching malrelang elusipe foretelling lal ki mamakat akfasyeng o yan na lagi foretelling si ma ako makot na kaya nga metiki katakan ako din ko accept yung mga yan an usi onso ko nga accept fila may makatax kaya sa club evine ngakain share screen na diga tapay nga gulo malap na sila tamalipan ki akatayan na wo tamalipan nga istame masih sharing sila ngayon mo kan taga sidal kanon sa konge garikat fakat fast na met ki makataski
Well, lumalap kaksigin kat ki katagani ki Lucia singayo ani spela na ulgat lana kayo kusma lipshala tari akataya na in fact mo Cheyenne Fanon very powerful pangaluti ma emoklikat ana kisibya silash mataga academy na siske misingenge kadinal na ito la mama katashkya enina ingan langat pa propel mama katashkya panangara kada fong well na manchit pa kaksigin kat ki mailikasa na sildam lipan yeskal tolu palu chak nagi clans up singa dahil arape clans up lalgi plan military ke bellis oye pe ara internship lalgi lutut pa sum nagi theological school Follow kieli me korsin kainit ta kewa oyelas ke church slash kusaya. Apanek sham lala el etamal sham kuna. Na hindi ka first year duti lang pengana len. Main siya wo siya na sikkumbang makaksakin gatke. Nanganfak ko malap na siya wasma taga pelikia comments lo was ngayon akayel akay orek malangata kapana nga anakalin ko was mataka lem dalayakin gandigia pasewusan lamay kartopin Merry Christmas lumalap kaksigin gat ki the couple lomin kain we got kimalutuda confirmation siya mataka ki Kasing amen Yerum damdal Lisiana Albert mawi kom in fact pe amen naki duti si makatipsela alesisa komin li lakkalan ngan madalarek ma keluti mamakatipsela nge anakilen kumbed amlel Frankie F. Sikra Merry Christmas Globeki Tagaluman, Eoya Pain Gain. Posisya nakay damlet si Wiyash nge. Amen, brother. Keep preaching the truth. Lomalap ki faksingan mayen. Pangay masi makatinin na ingin now. Kimutawa ka katsamram kun truth versus emotional comfort ching. Masi mga kumpala kita ko kiyang ngaw sumla. Kafinal ngaw sumla. Kadita lay relik akatwitaw siya po. Nakadamda kain siya ufukya. O yes, yung makatashkya ba are false humility silash. Kadita siya klamasta katanda shim na ke. Nakadakya siya katfukya kaya siya daliknada siya fukya. Shkinan ga ke Faksil al damla lipan shamram ke wal nge. Meye ke kumke inan yuruma. Kumke Allah wal ka kumke anointing lan God. Ngan matallali inan yurum. Piye ke masima yokshipe na shuma. Kuminakot na kushae. Kumakot na inkashaw. Piye ke masima yokshipe. Moyen kelta ka shamram ke anointed one chinga Nakadakilin ta na Ershamram ke Messiah si Ershamram ke Christ Ershamram ke Yahweh na Yahweh pa chiyo fa pakas si makadestal ki pa palapeng manang project si Ershamram ke nge pakanten siyesh kadang-kadang na lipuk si simle na ke soul si ngay dekle imagination pa si may dekle one critical thinking lakum. Kat madana bubble head, dana shim. Mana falyangan. Nakatlila na manifestation lan gataga na irosh kadena. Mutsamramangan mo yan. Mutsupusi ba msamram genge?
Machupo si makumilya siya ba Jesus Christ when gulo si fon nandin ka siya soror la fin shaksin. Panganay prisila kum. Inu siya mapay si wash siya mayen we've been fed by junk food for a long time. Kadin na nourishment matagagi kaslan God. Aba nga na aksya fi fashnamet na ki takalo was matagabe wikat kilen misengi. Merry Christmas si misengi. Dasak ta masima yokshipe pa. Kaslan God in fakyak la si was pay. Patam libanil taka. Dasakat kilen misengi nga. Ilong lap na sil tamdalen KNR. Finitalik sinadas momda yorolo snipe. Ke commitment si Milo Sorelan dasakat kilen misengi nga. Anakilin ke takapeloma tamdal Ruth Charlie. Kaksikin gat pe lenbo kulo ki faklum makom suposak pe on pain edify akay gat nga kaywa. Apang masilan gat nga min the influence ke boy ka ke money skenan ka even do ka wal na sikom kung ako may akfashirik malan gata. Even the moon na shish, is it gonna be something that God arake sheer desire lang silan art plasha ka ultra jurizi applicatory masima pangkat katinara panangara kat applicated na ke na panangara taka kuskan lip sila ke palantel si matam lipanil takang Elta kalena orela biblical text observation lala hermeneutics lala in ganda kakata yung mga kaywa. Alena kalam na siya din kay nakulin la pangi ma elmutul num ka an ilung in kay nan ka meditate ke pray ana ke polel faka. Ngamtaan siya ngay pray kay was Anangan wikos pena siya sin siya you're God. Eki nga fashti ki fella siya nga talaga sumay. Na message siya mataka yurum dam dahil Lisiana katlina ke genealogy siya nga ke tako ke meto awaya pe ke Lucan siya tako ke sham ke lineage ke Joseph siya ke Mary. And the Lord pa from Lanai duope kaksikin kat kikalanglal na shish kloman lap amen na amen singe tamalipan ngan akaykom nangamo mili kalikimakka kay flower to pleu and ngamo ye ngay tamalipan lukama tamdalil mit pange Finen pinpaye Merry Christmas penasum court holy place moli holy place pange may katang mamasam kunya ka the spirit soul body layout chigit the pernacle pa siete sonikal me gostong tolu sham kun e pa na pole sham kun mga kumpatempal singa e glakak na lang kadin di pe from Hawaii Lambert Jackson vingumas Kona anage makalami ko ya tuwo Merry Christmas pe ay pen assume dam dahil pet O.C. Thompson line mo Merry Christmas sinmat na kaywa dam dahil Denida Eram tuwo Merry Christmas gulope na assume siya one na damdal Lisiana lumalap ki direction lumnge taglen ay pe damdal sebe yang strom ay siya yon gosh lumalap ki me first sebe mam saying sang gasha tawis pun melitutange inaglen beta kaluman but sa siyakin damlan mitsunetluk tuwo Merry Christmas all the way from Hawaii tingin Bolin Jack tuwo kaksin gat Merry Christmas Machimit marshpushia bushange. As always, tam dahil genye Charlie Glomalapki.
kolom ashlos na kaywa. Megat kanjid the fact ki akataya na ngakalim yung powerful financial dam lalipan. Kay kesla lan malututo kat shamsham kun ben na ki katan ala shamsham ki na ki oya singeta kadin de confuse kun betrothal singa na ki me maasimalena ushe curse na siya misingin na maasir akan shamsham kun na men ngasife na ngapatatjang na ki na pasi sara pel na ka malutut nga ta ko ngavak mo ngalong yaw sa ko matsum na ki betrothal siya shamsham genge efin ne ana iloshin me sonna payak yakta treat yak mo elos takainin payak yaktari kimalim singa luosi nara mana yokship engagement singa it was a much more binding ke first century and ke kachanum ke 20th century misingi amda Glutut University of Washington 1983 na sociology singer shamsham gunla Shima ma ematawa kalena kamana pa matayan sim gulchen doanim tate baya kakshoskum dayan si kakshoskum gulje kanin mange cohabitation mange nga nikunin mo lako ngapangon mo kasyen kwesyak lako ko oyein insevalet lako ngayon na lang sila ko. So I did. Na mesik yak cursive kwe na takain mo laka. Mente mawoshi pa cohabitation sing. Kat papel din siya wuna ke fornication sing. Meron tama na yok shipe siya yurin kat papel. Makulu ko man na yok shipe siya yurin kat papel. There's no way around sin. In fact, the wages of sin is death. Na enzima kan convoludia na naklakuma pa tamali pa ni siyam kirom tolu longol tolu. Mensis nga rek makuluk. Mayen kat na kay warek makuluk. Metsis siya fact na sinmatayin ko siya ke John Sapta Algos. Mananan kaya kelke kosho. Convinsom. Yalang ngate pananan ke kom da convinsom nimet si filpe orek makuluk. Ngafa ko ingi mayen takoten singe. Ana kadin ngaytang liyema tay men si speni ka takoten si bang. Nakatera na lang sila siya. Mankat kan kesyo. Katera na lang sila siya. Katena liyan na ki opima shamanyak ki kastan katang. Naki crown of life. Crown makat katang la temptation ganin mga. Skinan ka masing second in command vinani Chip. Joseph. Skimut kal vanam we mtayan si kiel. Siya ma fladin bel siya. Potifar, if na will al mutul lagandak yang nasil kafna silan karangan ni Chip. I doubt it very much. I very much doubt it. When kat tinge matal. Na me kasi tam liban ni siyam ng kiki leng sa siya singe el water down. Kusfinli kasa siya siya pa katotela. Tagagi fosi. Aki ka singalay ko singa tam liban ka singalya. Skiliye oyen gaske pelsi mga treaty project siya 1902 kome anak kumin weto kumin tapan kat papalen usut kalme yan mange. Di kinaging akom scanny mange. Kipesi masim mat nata nge
choose nga si musmange dala si mus ne vintafung le dala folok na ni kim tawa ka shulbam dok si mus nara dala le sam ye juk ke mange siya pi project sa sing ka ke ilo sara lenge ya ilo stein del sum da sakapot sham so we messi ke mange men met ke finastafung le si la del fo so mak la bro should the flokom matawek na yan si matafung le when masing at the kalka masing kom malangada it's very orderly nara el alena shikil and eliminate error when gastan gada infallible indestructible mga kaksigin kat ki damla libanil taka pinia mange simail taka matawak na samsam kena sikom akan fakmail kan kapun kes kuna ba kangakom issues le na paingan men katfin te issues le na paingan na para kat fong ke masa ay pa na may manum sa kawin pon peng so nage YouTube li large difference ke kat mo masing maasang ka orala kaksya clash na singata amoy kat matawak fal na ke veganism bang materialism katas tar ke legalism siya met matam laliban na siyam kun ma tena layak leni ta wile tena layak leni kenal misya na masiya kawaklak mabasta nga kalim na sikpa len siya ma siya los nga misya diksiyang mudulle pastoral meeting tapang nga kas ko siya tatuk tapang get kan bel singal siya na ngeriyak meeting siya solyak ngo Kestan William siyak siya pa siya kikumdal siya nga lanutya ko na ko siya alui fa kya wenwangin la tayo maulal check shungal ngal sa kun aluyak ilmi siya tari kel maul el suk maul Wasaman mga katingatang di nagayang ngaw kada utyak na genge. Mangat mata ye America ya al nga ulle. 1945 to 2025. Nakat fong na ngena siya kadak flat year. Na masima may pakum pa. May kulas ke pa shlakin mo. Mine of God may uskat lang naging maul mabatbat. Joshua, elusyak talig din kat nga naging felin o lenga. Joshua. Na Jesus, eltakain ak sikosokiyela kumliki. Makuluklas ma katlipusay. Kat walom lan sunod lan makuluklasya. Kasi masamang ke ma orela elia na siya smisingin pa. Ngayos na wala lila, manin merat lila, ke merat kuluksi. So nakna sigali, financiado. Ukwela kasi pasta ngila siya aluela, met ma fashilit ngayon. Na piye masih kat samram ke oye singe. Kat finlo ang nakita na katala selective na pa ikime discipline lash makatash ke. Ngaswa nga rang at discipline illa, siya ulak pa ila, nga tisang na sil, nga syakla lakila, mani siya ulak, el mawiyak, kat wiwi mait. Kat lang si ANC. So therefore,
kat kuflak ka pag finances ko siya. Gospel si mata ko inikes na madash nga kat for la met kun musing. Jesus Christ il taga si mo. Napana nga fintengan pa kolya ko mo. Napana nga makatash for the next 40 years. Apathy na kaya apostasy. Malan ka ito. Elta ka haksiko siyo kikatle. Katte aşke masa bingin. Tikade sang masa bensil Moses si kallala pasalla Nile River eluso lasha. Jesus Christ shasrola fin shaksing kufa ekle na ke wine celebration si bagat look forward na keng. Napana nga kaksikin gat ngate na takain someone ke malututa manakate yalla kyalim. Dahen en makadin nga tang liya na ke malutut nga. Fin malutut at ako na sumoy nga. Akong palakin mo asilya lom ke tayak loman. Matarakain sila ife. Parati siyam sin wetsuko. Wetsuko ngan ka pen Facebook siya. Wetsuko ngan ka pen siyaw siya loma effect magdimumlongan. Som na yurin kat wim kultumuan proy. Inekal you become a Catholic family. Man kan la manakewa sayangan. Payak siya manangawa si yurin kat. Katlin na ke pre-throttle siya siya merit nga rin ka na microwave oven kung tanak na siya evin warrior, walang counseling marikleke. Mapakum dash la. Mat ko la siya lito la tafong la mga taske kirsipin kafu fulalos. Masih ka din nanto faliket pipeline kiya sa siya ba. This schedule loman. Aula long wala ko skilensi. Kung film matake siya na faletsi ekun matshoposi. Masi kunumba siya require awal or more. Siya na study loman. Ngayos kalasya fun na. Ngayon na ako siya mitiglasya. Ako siya ngayon na lecture time. Nangasipin na ako siya nag-study. Ako tulo pangan. Naskal sila starring. Aso na siyam sintan kaya dikti ko. Grandkids na tika. Na irelik mga musing imen. Syuk med tok shailan kat ema siwaswaslan. Kat serve mema dingena. Sa fall na shikla aklin ya ke church. Ngasum na laki government. Shikla mga kan pusya laki church. Ngasum siya para sa government. Siya usip na tingkata in forla na yorol. Napanang rakat fin lang si matropo. Katuralan pangan. Makate aske. Fin kat lang si trade siya ikatsumnan kimasingan. Erat kia pala mo ita. Fall tari do siya ma kat kia pala mo ita. Ako lang malap na singkat. Malalal fungi mo, akataya mata ko yung damlalipan nga ikes na matash. Pangamat kolkat yan na in kolkat kin next 40 years. Katli, man, ma syuk ki masiwaspailan kata, at siya siyang to din fakla masiwaspay. Mayan, maulas mo ita pa ngayuin kat. Pakatash keng. Klom halap, nga flow ng bela na sil, nakatkain na kali ki proy. Ang lipan, bela nga flowin ko me, kaksigin gat ki, lutut mo umakumsin na siya smisingya. God bless you. Nag-flow na talas you. Kal, ako lang malap na sil, tamil tres kal, insi ba na kalmo ni shu malap lasma, ikakla na siya kay siya din dagali na pa karang hindi ako umakatila siya na siya kay siya. Taga kaya mo sang siya flashing sikya kaya tao siya nyo sumla. Taga na
Metang old smash la pa pala in marshal yata shin lam for point na ke machi fun genigin mo lesson Jesus Christ. Nara ngaki spelling ale aklin sui malap lok ke tamle jibuya nge mai tana shel nge mai ta ka ye ka kai shi. Nge flok la shmon mangali ke atolu mail da masha. Parang lagat sila ngale fuko ko ina pa ligi meta kesben kasi nakkamal asina sikpang na kayo. Nako marsha situation for marsha get in that circle. Find someone to kashikum showloman. Centralize ya akwalan ka Jesus Christ kastlal in bus center ke me to wani lo was it. Treskale usyalin na kayo. Katulad na ikaw kahil faka sak nam taning chin. Au algo stafo fashion au luobang Central Time. Awangan ulla si ke masing. Mun katitan na pa mol kun la masing pa yokshup na met. Masing pa yokshup na met. Katin mol. Naro tanga si bedga kalamina shish akes makanya gatla. Utak yak senge. It's the next prophetical event. Ke timeline lan God. Utak yak lan church. Dead in Christ, alive in Christ. Met mamisa alive ng utak yak, met mo alive ng utak yak. Tagay na som glorified. Apang makatintasano. Order of salvation siya nga taga na maluma akfasya kadingin na si bakyok ye. Mana yok si mga dash nga bakit in me being sanctified. Siya na nagakuklan kat magay na being me persevere. Remain as Christian. When maluwa pa sikya ka. Either kumpang nag-loflom ka nag-pang flight nag-mutula siya nga mapolilak kalam nga ka glorified. Pang matlal niya. Takum mong le som nag-crefyard loman ka kad ikta nag-glorified body siya nga. Either or kadakol na. Kadakol na nag-masing nga. Manifo mangon man kad uskat. Na masing nga ito ka pang na silos na kaya wasya som na isusti ka ngon man ka. Ano pa sila makul na nag-masing. Paya ko makul na. Siyak sim si fan. Pakusangan ministry askya. Kat kulo malap, nga lengan na pa malalap ke. May kyak ka din daga kes makinyikat kat na kayo. Ngayon na pray, ngayon na kasalan na kayo. Nantu na ka kyak ko ang ka. Ali kat silia kitar. Ifin ka dit kat siya kain line ka. Di mangan, ifin kumsang na nek kumangan na kayo. Kume tina fosya. Nangata ka siya fosya na mit ke shams ko mit nga long shi long na ke. Catching the from a place of the man who walks not in the counsel of the ungodly. That walk not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditated day and night. And on his law he meditated day and night. He is like a tree planted by rivers of water that bring forth its fruit in its season, and its leaves shall not wither, and everything he touch, and whatsoever he touch, prosper. It is not like the ungodly is not like soil. They're like shaft that the wind drives away. The ungodly will not stand in the righteous, in the judgment. And so, therefore, they cannot be in the congregation of the righteous.
So they cannot stand in judgment. Therefore, when God knows the way of the righteous and the way of the ungodly shall perish. Blessed. Blessed a man that walks not in the counsel of the ungodly. We've been counseled by the ungodly since Yonrak, since 1982, since Yellow Dole project 1990, 2002. 2002 they get 20 Yellow Dole. We've been counseled by not God's word, a malan meta. Jesus Fana la kalamimo, fellowship of Ulu, losh. Naro mana ke wakat kal ni machine finan ko siya, they not prosper. Prove me wrong. Man nakawagat kal they not prosper. In Kenex ko siya love ni machine we cannot keep it right. Cannot. Na kaya na shukat nga daga ka siya makluwata na el matayin ka siya tangeti isan ka daksak sakigat di makatash kaya man ka tsung di ka malangkat siyam luwa may matayin lang ngeti di manifo could rebel against God. Could rebel for God desla Jesus Christ liki Bible nato so kaslan ka ako lang ka kanaus la naragat sonam ta ke ma phone la shi inte ga shilpa na kalemela ngon ka difin wangin ke mo loman kumak wut na ke eternal damnation ching fakyak ngol chi fasalikos na ke kum longang ya make sure of it. Come to the Lord just like you are. But kung siya na yakin mamay the fact na siya mo. Taka na rin God, give your life to the Lord. In a simple prayer. Papa, I put my faith in your Son, Jesus Christ. Forgive me for all my sin. When you do that, God, Holy Spirit will indwell in you immediately. In that moment of salvation. Pangan amazing grace siya magataga. Ask mo siya, may sang siya pang. Nara, ngon kat mokle sus dalan Jesus. Ngon kat magay na, pakan usu siya aki susi kum lagi ngon. Your spirit must be born again. And makay na pakan. With that, kadaw siya la tamnal tres, nandaga, okay, then large finally, and then proil. In all lang silang God, kada ka na kaya masaptay ko foslam ngal china kaya ngol. Oret masaptay ko foslam ngal china ngol. Akalim mo ngonil akalim ye wala lang God. Ngonil akalim ye wala lang God. The Spirit reveals God's glory. The Spirit reveals God's glory. Right masapta, i-course for samal siya ng ngol. Kat kulumalap, tres kalataga, kalya po kremo. Tres? Well, lumalap kat ingan na pa siya tamlipan kat kalenak sa fila matluo. Si Belgia pa siya nga nakalin ko sak flat ye. Tamdal Shoy Bruce, ay be tamdal Lisiana. Ako sa kayo siya ngayon katakalin ko sa prewa. Ay na fakla tamlipan ni kayo si Sam si Luo. Mga infolakin kat nagikastan kat. Ngan awal kat le ke len sim singing wala tamlipan siya wala siya. Mana yok si pe si palutut ki kastan kat. Masing nga kakalim yung Mate fakin akkuluk, tanga fakin ikesen mangun with makul kata. Priority laws are messed up.
mas tuani siya borik pinan mawingi. Wangan line yesik. Ilola kat kaksigin systelan lemo. The arch mata ko yokshu befala na kimul mapatpat. Kung fin di mga si matendan sam kun kitel tuani fas nga Eno no lulu Maui lanai ilo. Manikin la Sacramento wi, Seattle wi. Me Maui lanai ilo in common. Folok le liye la del matawak nye. Alala fingi mo wangan siyan school ke church tolungan. Me kum sang kite mo ito. Kum taka kialo ni tuteng, aw si gayan pela noon na lapaka magat sang kite mo ito. Tekshilo ako yung kifakla ko. Pelan tawi anda ko. Gatalay tawi lakpasin na. Mafak mga kadin paik na naki yang au fashion som tas na mit. Finwangan siya in school ke church loman. Kung disciple if kaya mo ito. Kung sang na wall na fellows. Kung syukya talik siya tolang nag swimming pool sila na kuf-kuf. Mga para la pas-pas lasya. Salal kang lasya. Kastan ka din na nutiyak. Nafin ko sa fashikin, nakataka na yeneng nga. O kukunene kastan ka ata. Katakain kasya o kala magkalensa pa. Metigi katigi erosin kay walos. Kalosang nektay siya ng kay walos. Mayok si bebang. Finchak, faklaga, in pasyalan siyos, makol, takay ni Finan Maui, sham ke papastati, inash. Indakam, tawa kandak sham ke papastati ligina, uniform, menu, mamay kanaos na manus. Akaksigin gat, ako lang fast na medin kali ke proy ke pesinge, naknaswiya kataga ni proy, pakat fashion di. Kulang malap na siyumkat papa. Kaya malutut mo mga chulbahis ki gaslong kilan misingi. Kulang malap ki magkitesi. Nasiyawak si magom. Esi na siya singi. Kumu si wen kulo si fan na natum. Taka mi siya ka special mata. Ekil soak. Elusye pa masang sinasish. Ki perklit singi. Kaksyakin gom kat papa. Nunak mo na askasy kat kewa. Kadin di safashikin dutiyan gaslom. Kadin di safashikini. Kadin kan tafala matkalan saplom. Tapela samma. Lala na shish kadin ito. La litual de guarantee. Kat cheta ke maulasha. Managat ni shishim kat papa. Pakandan matlash mamta ki pelsingi. Manakan lape ki maulah. Kat pray kelos. Communication sa madanin sielos in kasas na yurum. Kusaya online ministry. Takain spread the seeds. Inda kain sisalik fite owo ki kaslom. Ki kastan met pala lumaisya saptalam ngalmekos fasingal siya. Akneng yekat, akkay ka din fakla, kaslom tsakain dako, syun kat flok na yung busi. Panangalan na usik ka na siya swipe. Mas talo makalimye ki medalong lalkos, ki quick commission siya nga. Taka din fakat kaslom, metlash mamta in nakan lala. Metlash ma, kong takain yash in room la. Kofla mo kuy ke anasi kainin physical ailment kamema anin na naklalos ma tanya na naklalos kamanalos nakmanas lela kasakir kluminorek ma intalala lananak faka kamas faka in reverse siya kimang talik na dumin flok na yun. Finne natas mapatatyang naki kelpos isla may lalos naki flesh masima
sang sensation na kiorelama jefal na git temple sing kat ngisheshim gat papa in kasha pe met kol na kewa at any level the Kasluma and take center stage priority. Why win the world and lose our soul? Kat kakshigun gum gikas medalom, the guy nak kayakat. Yokligi na kewa, kilapan na nak manaslom na shish, la wangin sima kum chikancha na nak manaske, siyan kas kokingan matan. Kaslom arlenak kayakat, elela kaleng, takoten, sisin silan ngan medalo, in kolkat, karangin kat. Amen. Lo malap, si unso kongin sang kalis duti lasha, ay penakita kay ni lasha. Declare